Ilocano, welcome kayo manan diti YouTube channel JENA ALMOITE drama. Dahil iti channel nga original nga kinkukwa kadagiti Manang Bianang kan BIAG TI TAO a drama. Kapadasan ni Kabs at Mia saan napudnanagan tintay drama, Dear Manang Bianang, idi ubingak na bisyo dagiti dadakkel ko. Kat gapumat lang iti kinarigat ti panagbiag, impampundak ni lolak, iso ni apong ko ti dimakkelak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umadanin di panagraduar mo, Mia. Unjani, kat agyaman nakmanan kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaiskwela Paset ti panagayat ko kin karayta. Kan para madla ka data adwa. Saan? Wan matkiti. Okay. Kaano nga ron ti panagraduar mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kanto umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka ije talon mo, saan? Wan. Ang mabalin ko nga itantan ti trabaho tapno madarayak mo ti panagraduar mo. Saanen? Mabiit matladay chay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal ako, Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Jakon inayaban. Tama nagbabain matladay chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrak kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panagraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wen na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayon milaangan ang makariing. Ayun, addain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insang put may nanang. Malaka makamukan barok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi jay nga agas nawa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka di akas ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inakan amam dagi jay. Iswa na nang kantatang kunamat Apay nga dada dito'y kuna. Umayda ka nga rod kablawan iti panagraduar mo. Sayang, tasaan daan na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang ngamin ti mabalin namang kontak kadakwada. Tas ikatada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananaya kas ti panagsasaam. Itatanaam wanda nakagraduara kon. Ti amuda siguro, agtrabaho akon, kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak, sada kun di pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada, takas jaylat kalakana ti panangipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papanam ngay. Kamangantayon numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan, tamang anak tun ijeruar. Ay, di kan rumwar. Selebraran tayo nga ron mo ti panagraduar mo. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola.
Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay na kami suot kami ya. Masurunak ijay balay Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagijay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan nagradwara kon iti kolehyo. Imay damot na. Ha? Tiyam mo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta na gitya. Respeto am latta ina Di dakto pa'y pinagan ano idi ubi nga. Takasano, nabisyo da. Dagijay bisyo da ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak inton Sabado. Mabalinan na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalat ta ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't na ilapas ko akurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyong Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, brainwash japo ko. Takanayon ko matabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti anak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Nanang, iso adi mi mapabasol di anak mi, no apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang sit na. Ala, sana bali nanang, tamanipod ita, kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayam data. Ala, dandan di ka nabigbig Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Juan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho mo. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan asi ka jay Mia nga mamuk idi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. When nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siyak, aglaklako lati di palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadalan niya. Ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni urayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayim ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mo't ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga rodan na tagawid akon. At dapat ngamin aramida ki di garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idi kalman. Si mabali mo ti pa nagsasauna. Saan na nakasi idi anapasig, kan naragsa ka makisarsarita kanya. Ha? Kaslasaan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pan nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan. Mangup-opisinan. Paspasinsyam latan yung gayem mo, Remy.
Narigat siguro ti trabaho na di opisina da. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na. Medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan. Sigud mo't nga amo na aman nalonak. Ngam kasla ibain namutan ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ta ay-ayatek ti gayam mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di kayim ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak Johnny. Ngam sa anak adi-ada, lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nak to ikipada na profesional. Di naman siguro maaramid ti kasta. Nang ronak at dakkel ti utang na aning baga nakam ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopen kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Laimbang nga oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinurus ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatana kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanyak. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo tinagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ni nanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga agbibisin. Ha? Pastragam ni tatang mo, apo! Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayon. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tamangan no agaram kay ti sabali. Takas kan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarik, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam duatawan payla ti urayan? Kaanon tupay ngay? Adapay ngamin importante nga sa sikaswa kita. Angam bayam, kita no kasano amay singit ko ti paragkasarta. Ta kayat kumaten nga agsimpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastabat kan ka, baraw. Sir ko nayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ang sabalin ano awagan da kiti sir. mala, mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yo. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngam saan itan. I-break konday kya tao. Saan kami ngagbagay. Anya, Ni Arnold ti ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. kasano nga ro din ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Iso, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko nana. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na anang paadal kanyak. Saan na problema data? Ta professional Jane Nobyo, Lola.
pa nga si Mia. Di na kumamot ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko kin ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Ay ayatin kami ya. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siyak ti para kan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayad tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlawan na liday ka Ay, makipagladingi ta kiti panagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan. Saanan? Namin anon ngay ayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, Nanang? Kasto ya, nasaya atlat tamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Ay wen, nangyagak itinatengken protas, Nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia, napan nagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, Nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinobyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na di lalaki. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamati akin ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag matan nga agar aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak kin kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklo na nakon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kandi nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakanakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat mo asawan? Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin ngay public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga umay di ti balayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di. Sigurado apaayin nak. Ang di ka madanagan. Sikati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikog mo. Na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no idarumnak. Kasangay ti anak mo itapok. Nga mapay ngawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Awanan ba inday di alalaki? Nagkari amakadwami ita. Ngamsaan mat gayam? Ulbud day jay. Sinaam nga minin.
Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng na dyan alalakay. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak met na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay. Kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag. Addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito yung department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pag ginayag ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpot ka kanya. Uwan, honey. Dadya ni Dayjay ah. Ha? Mia! Nakita dakon. Pumanawak lakuman. Nakita dakmutan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ay, kastoy pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katni, masikuga kun. Kat, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawa mo nga. Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agree rin dagito anak ko. Ay, nakaapal na. Agoy-kuyog na. Ngam siyak. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Kanyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka bailan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas jay mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo, nanang. Da kayo pala ti makaamo kadagiti anak ko. Bayat ti pa nagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas, nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga uray anya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapon lat na gayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me. Ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyamanak, nanang. Nasakit ka nakasang tinagtungpalak tanarigat ti sitwasyon mi nga agiina. Tano kasapulan dagiti anak ko ti presensya ti amada, jak mapatgan ida takas jay kat nga rod tinatumpungak nga amada. Na-stress akla unay ngam linabanak day tariknak, impagpagapok kadagiti dua nga anak ko. Kat ita dumakdakgalan dagiti anak ko, kat kaasina naragsak kami matlata nga oray sanda kadwa ti amada. Sa anak mata na nakiasawa ta impamaysak ti imatang ko iti trabaho kan kadagiti anak ko. Alakastan, tigayam mo, Mia. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Ipapaay kanisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Biday sa napud no anagan, tintay drama, Dear Manang Bianang, nausamak nga agmula-mula, kati kayat ko mapunno iti mula ti arubayan mi. Tamabangbang aran nga mintiriknak, no makakitkita ak iti adu amula. Ngam day tapagismak kontra ti asawak, ket pasaray iso ti pangapapaan na kanyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay.
Apay nga tanga umawawag na ti abak-bakitan. Hello? Hello, Ingo Lakay. Sabtan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle pagluganak. Apay masapula sabdun kaya. Nagasidang. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manayin, sabong manayin. Ay na, umay kakit din. Orayon ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko nakaon. Mula man nga tanda gijay. O, naikat na dya bakitanay. Nagitati paggasgastusam, mulmula. Uray ko maano agbunga nagitay timakan tapno da serbina. Di ka kadisuman naon. Di nakla maawatan nun aya. Day tangarod ti ayan tirik na. Tihilig ko. No inggatang mo kumay ti bangaws, ti inggatang mo di ta amula, di ada sidanta. Sayang nga min dagitoy no jak alaen. Nakasailda. Ano la amin? Bambanog. Natengkit di ti mulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apitam asidaam. Wenno ilakom no isaw. Bye-bye anak la ka di Ingo. Anya ka ka di. Di nakla maawatanan. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kunda gitoy. Adya ko mama, ti pakais-istrisam. Ay na, ado ti paka-stressak Ingo. Jak la ibagbagakan ka. Adula amin nga amam. Bakbakitan kan nga agar ti arti kapailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laeng ti oras mo dita. Tulungan na kiti ngagmula iti natang. Kaadwan ta ti agmula, tapno adun tumot ti apitan takit at dailakot lah. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Biday! Rabiain! Anya palat ar-aramidam di talikod ti balay aya. Isimsim pakbiit dagito'y mulak tanay, jak pa'y nalpas. Agmalmalimlat ta nakasta ti ar-aramidam. Rabiain, di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na aya. Maturog ka kadilatan, madamdama akton. Dahil talatan di sang-sangwam. Alam na iti ulas kan pungan mo dita, dita ka maturugan. Kahit daumon na kita amulam. Agpapautang ka pa ay maripilay. Wen mat paringgaw. Apay, umutang kaya? Wen ko ma, agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmulak man ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Mano ti utangam, paray. Hanggang magure ka. Kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalako ak, mabalain. Wen, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray, talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta paray. Manungarod ti utangam. Ibagam, taitid ko adagaws. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Agluto ka no madamdama ilutuan na kamay. Adda tinangdanak ngagdalaw iti pagmula iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan. Apay, nalawa aya ti mulaam. Wain tapno adaw ti maapay. Ket adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wain, ay na, sambutag ti agmula. Sambutag ti nangina apresyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to ka na no makaapitak. Di ka lamabutang nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw. Ag-triple. May mayat mo ti kastuyan ngam tararamidam. Awan mo't maganab mo itararamidam. Agay, aywan ka lang itimula nga awan pa kay ranudam. Ti ko nam basta, padwak dagiti mulak. Yala, agluto ka nga raw iti pangaldawan nagiti nagtrabaho, biday. Baybay ang pala nagtamulam.
Welcome to JENA ALMOITE drama. Nagpipintas mo dagitoy mula mon, maribiday. Agyaman nak amare. Kanayon da ngamin ama sibugan, iso analalang tuda. Imaduda moten. Basit la dagitoy nga aywanam iday. Imaduda moten, maray. Wen ata nagagat damot nga agsaringit mare. No adda saringit da, ipat kumat adagosen. Ay na, nagmayat moten. Talaga nga impamay samon ta atensyon mo aka dagitamulam. Wen mare, maragrag sa kanak ngamin no ado ti makitkitak amula. Ken napintas dagitoy amula. Mabalin kumut lang nga ilakaw no adda mayata gumatang. Nagpintas nga rod ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagitoy a klase ti mula mare. Basta da makita ka kastoy, kasla kayat ko agatangan. Nagpintas nga min talaga, mare. Makaayaw iti mata. This drama is owned by JENA ALMOITE drama. Sibog ka, sibog biday. May busti danaw. Di ta mulam natan ti papapanan ti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamot danum asumang petno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao, di ka pa'y mamasahin. Dapat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawunti kasta. Tauray imado ti mula, ilutlutwan ka pa'y iti lamutam. Gusto nga rin daytan, tao may nakmasasyin man. Wen, madamdaman tuntan lepasak pa'y asibugan daytoy. Kumusta nga'y pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray, ang bimabamat ti presyaw. Wang nga rod. Ang bimabaman kan nga mato ti presyaw. Masapul ngagbayad ka, tanay. Due date mo itan. Ay, why, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi, awan pa'y agas ti banugmay. Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalakat ti presyaw. Tartarauden jay bunga ti lubyas ka ngam nalakalat ta. Sana bali tinapatag ada pagbayad mo. Awan day jay, logi. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gaya magimulak. This drama is owned by JENA ALMOITE drama. Nagiti mo tamulmula. Pasal-sali di ti paraangan mo. Na, unay kamutan. Apay ngay akinugtarang tamula. Nay natumbag, anya kamutan. Di ka sumanaw biday na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam, nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod no awan na ganan siyam. Nagkuna nga minakundi mula ka iti nakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan dagita mulak, Ingo. Agul uli magdala dita, ngamriribu kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makikita dito aglawlaw ti balayan. Maestrisa ka na kita mula. Hey! Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula ko. Maminsan pa'y Ingo, bilangan ka. No kasta, insardang muntag garden tata, wait ta, nalogyak. Law-lawan ka na nagmula. Naimbag pa'y kung namta nasubot ko ti puunan. Alanganin ngamin ti surti dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula ta siguradaw tata. Adalakok apagpalot. Nga tanga mon, ta sublate mon. Inlablaban kong rajay kat nangababakan. Manungay mati mapangpangaba kami day. Ay, Nakalamot ata ta.
Kat apay nga raw nga lako mo ngay. No dakkel gayam ti mapangpangabakam. Agam bruna ko ni ti mabiit. Alanak ni bakit ko ija abroad. Aya. Ay, sapay awan kwartak. Nalugyak met ngamin ni garden kaw. Agdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko mati balor da jay. Na, naglinamatan. Kunak no sa nga ribaw. Ay, sana Espesyal na diyang manok ko tata. Last price di 5,000. Nagninamad daytan. Nga mala. Agdiskitarak man iti pagbayad ka umaraw. Di mo ilaklako iti sabali Win, urahin kayo tata. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga roday ta agatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, amangan no anyaman laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Ay kwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayadak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga may ti kwarta. Ala, mabit lang nga ro tatang. Inakalaan ti kwarta. At tuyan ti kanam, kan inumam, chicken kaw. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalay ngam tao, marang sikati pagbaknangag, chicken kaw. Manang, kas kalabagtik ngagsasaong agmay-may sa dita. Bagtit asasawam man. Kat no kasasaok to chicken kaw. Manipod at daday ta manok mo. Di talat taayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros ka nga apros dita. Dayta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan angam na kita mulmula. Sigurado ti swerte ti tao. Mangan kit din. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kon. Umuna ka, ta sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan day ta manok mo. Nangalaam di taaya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon lako da kanyak itinala ka. Nuliw-liwam da kita mulam. Liw-liwak mo't day tao. Isa bay-bay anak. Ayan ni tatang nanang. Ay na, napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Naglukumot ni tatangan. Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok matgayam. Ay, patpatyam tumot day jay nga amam. Kat amom at abulbulas tugay. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay amanok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na amin nun a piyestaan. Anyan, no apay mat ngamin alinakwan da iti manok Awanan, makasuron nga agsugal ni tatang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Malas. Apay nga nagpaabak ka chicken kaw. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamitay. Ala, di napatay saan ka natay. Agasan ta na kita sugat mo ay. Pumingsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Makak-apros di tamanok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggaw. Siya amin nun tagtrab-trabaho dito unag kibalay. Ay ano sama? Si kangarong ti babae. Sumanao ka manan. Panawanak di tao ita napudot ti ulaw. Ingkamot agluton nabambanluga. Tani, nagsaringit manen dagiti mulak. Kat masapul amayalis damanen iti sabali apat. Gusto man nga minan ay ta mula-mula. Day tamanok mo ti sardengam. Ay na, makaring-ring ka. Di ta ka man langay. Parutan kay man la amin na namulmula. Kasta ti rumbang ka na kaya. Tapnaawanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumanaupay lang. Isa dagito'y man mula na ti pagipapasak. Parutak dagito'y. Ni, nanang,
ang sangitan nyo? Dagito'y mulak kasi naman pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramot nga agpay so dagita mula yun. Ay tulungan nakman anak ko, isimpata man dagito'y. Ay na, awanan, natukul tinaduman, adu tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kay ang sangitan. Tulungan kayo, nanang. Nasaya at addakan, mga nun. Nay, nakaluto ka mo't gaya man. Itaman pa'y anasapa ka nagluto biday. Wan, tamabisina kon. Anya taliluto masidenta. Manok samat. Nangalaam di tangay. Kat agit itlog mo't agit di upa anitim ang manok ta. Mangan kakit din, di ka sumana udita. Nangalam iti pinartame ko na. Basta siyak mga nakon, tamabisina kon. Gore ka man. Mabigbig ko to'y tapingar na ito'y. Ay, just kika. Tay samot manok ko na ito yan. Wan, iso. Anya? Awanan kay tibain. Sikati awanan itibain. Tadinadaal mo dagiti mulak. Ah, Iso a pinarti kon jay ap-aprosam a manok mo. Tapno quits. anya? Hello, Nana. Da kayo ni Nana Biday. Saan? Ay uwan madam. Apay ka di. Siyak di ka chat yu agumatang itila ko yung imposyo amula. Ay, da kayo gayam madam. Impadas ko lang nga impose. Kundi, adu kayo mutin anagdamag. Sikat ikaunaan anagmain madam. Wen nga rod. Nagadumagayam timula yu ditoy. Ado ti pagpilyan. Ayun agpili ka noan niya ti kayat mo madam. Nalakalaeng. Sagmamanungay, Nana. Nalakalaeng. Uray sagtutuhan rin laeng ti maysa. Ni, naglakaunay, Nana. Ay na, tapno amuyo. Dagita tay mula ang inginaan. Kat no kakasta ti kadakkelnan, ribo ti balornan Anya, ni jak amo dayta. Ay na, basta nagmula aklat tang aminen. Pinaadok, tamagustwak ti itsura dayta amula. Napintas ngamin apang dekorasyon. Diyak kaya timang luko kada kayo, Nana. Isong ibagbagak daytoy. Nalakaunay ti kasta presyo yo. Ilakok mo't lang amin tigatangag kada kayo, Nana. Ala, gulpiyam nga ruden. Tailaklakak no wholesale. O sige nga rod, Nana. Ngam dagiti la dadakkel ti gatangem madam. Tapadakkelek pa'y dagiti babasit. O sige, Nana. Gatangag tumanan no dumakkel dan. Manungay amin tinaglakwam bakit. Di ka mo lamalmalpas ngagbilbilang ditan. Kaya't mau tatulungan ka ngagbilang, biday. Ay saanen, kabailak abilangan asisyak. Agbuya kaladita. Ay na, nanginamot gayam tikas jay amula. Jaklaim pagaraw. Anya, di makitam itan ti bunga ti sakripisyo kadagi jay amulak. Kunam nga awan ser-serbina, ngam kas makitam mat, nagpuskol to'y naglakwa. Biday. Naimbag pa'y kanyak, tamapag numarak dagita mulak. Ngam si Kangay, awan pa'y naganab mo iti panagmulmulam idi. Kan ti panagtartarakan mo iti manok. Ala, sorry ka din bakit. Sige, di kan paritan ng agaywan iti mula. No kaya't mo, tulungan ka pa yung mga sikaso ka ng iti mulam Sanen, kabailak nga uray awan kadwa. Biday bakit? Ayan mau. Apay aya, addaak dito'y ayan dagiti mula. Bakit? Adda dinawat ko apasaw, iji balay ti anak ta. Saan da ka nga us-usarin na gitaoy? Ha? Tulungan kay tararamidam. Kamilak ka na iti daga iti apat. San abasta dagat ikabil mo? Adda dita sa ako tinakasagana ang maikabil itipat. Natimplak daytan. Ay, masapul gayam at timplaan.
Tapno na bunas ti mula. Tapno na pintas ti mula. No napintas mo ti daga ang maikabel. Sige, takargaak iti daga dagitaw. Alang araw. Diyak kumakayat ti agpatulong. Alaman laeng tapno mabibit amalpas. Di kagdanag, tano makalako aktumanen, ikan kanto iti kwartam, inggo. Basta manipod ita, tulungan kan bakit. Katsuri man no imbulang it ko nagiti mulam iday. Nukas dyan na po dot ti ulawk, ipapas ko ti pungtot ko ka nagiti mulam. Sorry, Wan. Saanan ang maulit day jay, bakit? Ala, lipat munday jay, inggo. Naragsakanak tauray kasjay tinapasama kiti kalabas, bimawi mata sawak babaan ti panang tulong nan kanyak ang mga sikaso kadagiti mulak. Kat manipod din, nagbalin matan alibangan na tagaywan iti mula, kat daytan ti pakakumikuman mi adwa, kat day tapayan ti pagkwartaan mi tapasaray aglako kami iti mula mi. Alakastan, tagayem mo, biday. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Thank you manen, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kapsa Lucia sa napud na nagan tintay drama, Dear Manang Bianang. Dahito kapadasan kat napasamak idinaada ni tinobyo ti anak ko ng agtrab-trabaho ija abroad. Nasingpot tinobyo na, taamin nakidawan ti anak ko ipaay na. Kat nairanrano dakpay, aging kaginundawayan min ti kinasingpot tinobyo ti anak ko. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Kaano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tradyak pa nagsuldo. Sa pagtutag pao itintong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madaminan kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipaay ko amin na pakaragsakam. Kantak no di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapul iti kaskan ka kasingpet, honey. Agyamanak no kasta. Alang arudan, tanay. Anda pa'y aramida kani. Umawag ak manalintong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga hilili, agpaw ititi kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun, tasaan pa'y ang nagsweldo. Ay, sayang. Kunak no itan ti pa nagpaw it na. Angam sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nay, adaman kwartatan anak ko. Angam nayo na mabasita. Adumagkang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti ka sa pulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itidakkel agatan, maibus mat adagos. 1 de millionaire kayo mangamin. Ay nasa nabali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang, sukatak ti cellphone ko. Takayat ko, jay kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog ta pagsukatam a cellphone mo ataw sarag. Ay saan Adda pang tadak dito'y nanang. Asinaw ni Alfay? Ada mo cellphone nan? Saan? Jacob sat na, taawan ka no cellphone na. Kaasimot, sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit, itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo't? Italaang maninday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod, ngaminton maminsan.
Syakton nga inam ti prioritem, Wen ka di, danag yun aya. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Naipustay kwartayo na ya. Ay, basitan tinagbati anak ko. Tainutang ni uncle mo. Ta nagpakpakaasi apabulutak. Tada emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yo. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kung disweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak Nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, taikan na kayo ti kwartayo. Ay saanon, kababain. Basta mapan kayo, Nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, taikan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungatak no di kayo agpa-check up, Nanang. Apay anak kami suot ka, Lilay. Hay, imawag ni Carlo, Nanang. Umay ka no jay inana ita dito'y balay. Anya, apay ka no ngay. Umay ka no dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. Adda pa'y kwartayo din At dapay mo nabatay. Pabuludan dakman pa'y nga rod. Uray 2,000 lang ang Nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000, tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na nga min tagpilay jay public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga ited ko. Ngam awan kwarta ko. Malangarod, mabitlaan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, adda kayaw. Ala, sumrak kayo, abalayan. Kadwak to'y kaanakak, nilanay. Ta medyo marigatanak no awan kadwak. Kauwan awan problema, abalayan. Naimbag nga oras yun, Nana. Kastama at balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami abalayan. Anyat kayat yung merienda nga, abalayan. Pandisal, kape, Diyos, wano pansait, wano syupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita nabalayan. Kan may sa, nabsog kami pa'y mo. Ay na di kay kadag babae na balayan. Kas kay lasab-sabali. Aywan, awan mo nilili, ada na panan na. Asa si kaswan na ngamin tay negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di ited na kwartakan ka, abalayan. Adtoy detoy, 2,000. Pasensyakan at tani ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipatpatakderan da iti balayda, abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo ditoy, kan ada mapagna. Sana makadanon ti lugan. Iji mo lang amin tayan tinalakaadaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ila ti balayo. Saan at di mo kayat ni Lili dito'y? Naariwawa ka no tilugan. Igid nga min ti kalsada. Kayat na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastamat barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamot. Papanang yumanan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo mat arwar, Nanang.
Ay gagangay ti single Makapan iti sa dino man nakayat napapanan. Di kay man agpakarabiin makapuyat kay mat nga uru-urayon. Inton bigata kon nga agawid. Maturugak ton iti hotel. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talusya. Kanya nga rod ngay, talaga akasta Hulyo. Saan na balay? Nasaan mo't asikat gasgastos? Siyak mo't. Siguro dakkel ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Yawid nak ngamin ni Jibalayaw tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Hulyo. Apay, di na kayata makiasawa ka manan. Diyak nga rod amaw. Diyak sigurado. Ang nubilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kastagawid tang aruden ay Jibalayaw. Isunakat itinobyo nan tiag no mariti balayaw. Ang mga no madamdama, papanawon na kaijayan. Ayun anya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnana Ilocano iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako na agawid ta ni Jibalayo. Taag na idtamad ta ni jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Sikati makaam mo. Hulyo. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Anyamat daytan nanang. Makigidgiddan kayo mat makinubnobyo. Ne, apay da kasaya ka nabayag mo't tanabalo ak. Agpada kami matabalo ka ni Hulyo Kunwan gayam, nakitak jay relo kan sapatos na. Isumit day jay ginatang mo ide. Ako na yung irigalo yung kin ni Uncle Pilo akabagis yung. Kwa, Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga inted ko na kan ni Hulyo. Pasig pa'y branded kun nginaan dagiti kawas na. Siguro, iso ti papananti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Ha? Di ka man kon didilaw kanyak lilay. Tagpada talaang. Nulapdan na kamakin nayat kan ni Hulyo. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amen. Tapno agsardengan namang ipawpaw iti ti kwarta. Anya? Ay, makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga ramatan ta, Lili? Kat mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat anya ko man masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rud ata di nakisuksukat. Si kakit tiya. Ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day jay ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kun adayo nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by JENA ALMOITE No Drama. kayat yaw, ag-double wedding tayon, lilay. Anya? Saan nun? Di kam agkasaran kini Alfie. Tagastos la day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Ang saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito lugar tayo. Kan dagiti la close friends tayo ti awisan tayo. Ay na, may imagine ko gyam. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kwana.
Di nanto aramiden day tananang. Siyak laeng ti ay-ayatan ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman ni balay dalili, tagpakuyog kayo kenkwana itayan ti mararami da balay may. Adayo kano maet ko na ni abalayan anak ko. Adayo kano ti mapagna. Tasaan kano amakadanon ti lugan. Anya, ket no igid na mismo ti highway da jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asul-sulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Nay, apay nga yakasta? Agdumamat ti bagbagada. Kuna ni Lili, igid na mismo ti highway ginagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tayak na danon idinilili. Maban kay to man di balay da. Tanay, no maminsan, jak makontak. Pasaray saan na naka-online. Sa jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno ada kadwayo, Nanang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ha! Naimbag nga oras mo abalayan. Apay akasla nakigtot ka nakakita kanya. Aqua. Jack ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. At ganapanan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala dito balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito eh. Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom. Abalayan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ken, imbaga yung adaan. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga adda na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taimpasibog ko dagiti mulak. Saan abalin Ibagak to akaanakak. Mala, tayo nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga taas sumangpot ni Lili abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no makaawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dahin san na iji kabangi-bang nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya, Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw. Ang awan magayam ulis analabaan. Ken awan bakan ti asilid. Tada ti ka anakak. Ken adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengge. Ang mga numakagat kayo iti lamok. Delikadaw. ay uray agawid kami abalayan. Agsubli kamin tulaengen no nakasangpeten ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mintiyo umayan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga ada jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan akaanakan na jay ubing. Kit jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo na napantayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada pa'y abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Urayak ti pawit mo Marigat anak ngamin abumangon. Amangan numakon-fine na. Sige, agpaw itakin ton bigat. Alang arod, agpaimbag ka. Agpakadakon, tagtrabaho manen. Bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawit. Wan, ngambasitlat itid ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung amin tinobyo yo taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay ngaya kasta kamatan. Ipulong kayon to, pay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kwana. Anya, may ituradyo nga aramiden ti kasta nga uray anak da. Kawana, amumat abakita kaon, lakay matan tinobyaok.
Saan kami na makatrabaho? Ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat mo kwarta? Iso kita ang basait, lilay. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Kumusta kayo, Nana? Ha? Carlo? Adakan? Uwe, Nana. Jack imbag baga ti panagawid ko, tapno masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kunana nga na masakit. Ay, Kumusta ang tirik, Nana? akwa. Nanang, rumor kami enta. Carlo? Lili, ada akon. Kumusta kan? Masikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Anda ti kayat asawon na ito, Lili. Apaya masikog ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na ko, ma. At daditan. Awanin ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Dandani awan nagbati kanyak. Tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog, ken ilaw ti kalaban ko Jabrod. Kalpasan na, kastoy lagayan taramidam. Ayan ti balay apin aramid mo. Ko, ladingit. Ngam saan anatuloy. Anya, kahit ayan ti kwarta ngayon paw-pawit ko. Kwa, awanin nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol nga sublim dagitim paw-pawit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw na klili. Isabayadam dagitin nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Kasano daytan ngay anak ko? Tumulong kayong agbayad iti nobyo yu ananang. Saan matlaada kami kini Alfie ti nairanod iti dayga a kwarta. Uray da kayo iti nobyo yu. Ay, dayta nga rod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo dito balay kat saan mo na nagparparik na dayja alakay kanyak. Anya? Kasano nga rod da ito yan? Ibagam kan ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan nanapnapan anti kwarta. Awan mo't kwarta na. Ay, kasano nga tada ito yan? No apay mo ngamin na nakirelasyon ka pay lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay mat agsao iti kasta takinanunungan nyo mat dayjay nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan, da kayo timay saan ang durog kanyak amang hut-hut ken ni Carlo. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Pakawanan da kumanana. Nay, anyat ikid dawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kayo pinawpawitan iti kwarta idi? Tagdiritso amin ti sweldo kiti nobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 api ng panunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawit ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagpanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adu a kwarta. At dalakot igatang ko iti bagas kan si daan, mayatan. Pasinsyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Nakayon ti ipangrunak at tulungan. Kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko anananang. Panangluko ti naramid na kanyak. Iso amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo ti panagapa mi manipod nagsikugang. Ken idi obliga ek nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod
Apay no agsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon, mabayin ako. Kumaano sa anak ama si kong. Kat anyat ambom ngay. Amangan naawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspud no nga anak na. Mabayin ako. Awanin rupak nga isarang ko kan kwa na nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan nyo ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan tangaro diti kwarta ngay. Awan amok nanang. Sumraka ko mga trabaho nga masikugak mat. Ay, unay yan na yati kas dyan nagbambanagan ta, nako. Unay mga minan di kas dyan ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Nagpakpakaasi kami ka ni Carlo adinan idardarum ti anak ko ta iniinutan mila nga nabayadan ti kwarta nga iniintad na kada kami. Kat pagyamanan mila unay tanaawatan da kami kat saan da kami apinwer sa pinagbayad. Sinorsor mi nga rod dagiti kakabagyan mi ang nagkidawan iti tulong. Kat adamot basit na urnong mi. Kat ingkarigatak ti simrak kas babaunan. Tama siya anak mo iti anak ko. Tabasit kat nga rod ti anak na. Ngam iti dumakdakkelan ta pukok siyak matan tinangawawir kan kwa kat anak ko tinagsapol iti trabaho. Kat kaasi na ininot matla nakabayad kami iti ex na. Nagbabawyan mi day nga naramid mi ta saan gaya marumbang ti pananggundaway iti pada a tao. Tanakarkaro payarikat tilak amam no dumteng to ti panawan. Alakastan ti gayem mo Lucia. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo JENA ALMOITE. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kapadasan man ni Kabsat Eva saan napud na nagantintay drama, Dear Manang Bianang. Nadaan na kiti asawa nga anak, tadda kabailan na iti biyag, nga manyan tagapoy ti kinabak ng ti pamilya na, di na maten suruan ti agtrabaho. Tamang namnamalatan iti dagiti dadakkel na kankwana. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Kanayonan ti panagkuyog-yogan ni Celine ano biyam piolo. Apay awan pa'y plano yung agkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problema ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Wen? Kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam tatulagan tayon ti kasar yo. Kat na kayo papang? Da kayo ti agdesisyon iti dayta. Tasyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige, sa kasaritak to nga rod ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, ba? Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Saan niya ti desisyon da? Isura ti masurot. Anya? Ay, kababainan kadakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat kadataadwa ti paggapuan ti gastusan tang agkasar. Kat kwarta mi mo't kada papang ti gastusan ta. Anak dakmot ta papang. Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan ko maarumbang amang namnama kapayla ka nagiti dadakkel mo? Sana balay, tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton ka nagiti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Pepeng lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tagpamilya. Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Ammo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na ang motor aramiden na. Oy na, mabayag pa yung matay ta marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't?
No di na kaya't tiyang trabaho, bayam laeng. Oray tandamot kwarta tayo. Piping, Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga no ibaga na tao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. ha, Ket kasano abalayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga isolder yo amin na magastos. O nabalayan, yak kayat nga gastos kayo iti uray sentimo. Ibagayo no nakasapulan amagatang, tamang tedak iti paggatang. Kakaisuna nga anak mi ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalaysa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin na kabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan yo. Ay saanen abalayan. Da kamin ton ti makaammo iti dayta. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. agasam man ti maparti Piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin, ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Winangam sayang. Ipabalkot tayo, karagit tao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada piolo tapang rugyanda. Ay na, sabalin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di Piping. Adda dito'y Iyag mo, ta nakitudon ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited muntua numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakit ta duwata amang yawat ka na kwada. Manjak, si kalatan Piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Naimbag nga oras yamin, kakapsa. No adda regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amat tinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo kan Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya mo tikas di nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuan tapno mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagijay. Katuan igatangak to iday tilugan da.
Kaniya ramina kiti balay na. Ure basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapol pa'y lang nga ibagam dagita ayamo. Wen tapno ad nga agbilib na kanya nga ama tinagkasar. Agbilib, no aglibi. Aglibi kay bagamakamad. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Adu tinasayang asaga na idi kasaryo kani Piolo, anak ko. Nagado tinasubra. Uwin nga rod nanang. Adu tinaibulang tanabang lesemut ngaminan. Apay mo ngamin na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Diya mo akan ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng danya. Adut kwartada. Wan siguro ananang. Agduduma mangamin tinegosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaon niya abalayan. Kasla saan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wan nga rod. At dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang style na la siguro mata. Sana bali a pangas. Tada pagpangas na ako nada. Oh, nalpasan ti pinaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinaititadyo kada kami. Kakais una nga damaitid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ama. Siya kung ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Piolo, may biibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Kat, anak dak nga rod. Pat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Isa di dak mabali na baybayan. Kat, kastamla ka na yun nan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano nga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag karag iti dadakkel ko. Uray sa anak nagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak taw. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kun. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayumad gaya, mamang. Sumar kayo, Pasensyan, tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na, mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasi ka ti lalaki. Awan nga roadmaster kan, mamang. Amoy mo, sa anak-anakal pa si ti kolehiyo. Kat uray anya trabaho ditan basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo, sa anak na iruam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan? Uray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam. Nukasta ka akanayon. Aggunay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin, mamang. Makarengreng kayo.
Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni Papang, tamaawatan na. Ngamda kayo saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida kanak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat ngagnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. At dan pamilyam, sabali idi baro ka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyata nak ngamin ni Dirabi eh. Kahit kastalata ka na yun nan. Mangnamnama kayo iti itid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta ah. Awam mo trabaho ni Piolo nanang. Ay, agamot gayam sadut di manugang yung. Ay, sapay nagkasar kayon. Ure nagkasar kami ano talaga maumakit ikas nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Basol mo no apay akas JJ anak ta Piping. Kasday nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, itid ka ngamin nga itid iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwan na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakat adamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taadan asawa na. Kasano ang makasuro kat spoiled mat ngamin. Amumit, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrakan lang ay. Makatrabaho matlat ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo pagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum ah. Kasla tagibas si temetan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaum. Laglagi pem a naggapu ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, oray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no daduma. Inkagpa-check up ah. Taro siyak, may amon ta check up tita. Mapukaw tumutla na ito eh. Gapula siguro iti podot na ito eh. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y muta. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papang, awan kwartamin. Manol, tiga sa pulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papang? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasidag ka lang kanyak, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Di mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin nga aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw na iti kwarta papang. Inag-igatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Ay, wait. Mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, si kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva.
Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 tibiyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Ay, maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat pa pang alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang na iti dadakal ko. Kalat mo ti kastya na pasama ka nakwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang tadi ti kwarta ang piolo. Isu nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kon. Agsalukag ka kumamatan Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy. Apay nga kastya. Oh, apay nga agpupudot kasi mang patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti daddo mapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawid ka na kwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa ng piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ha? Narigat na ito at trabaho. Sana ka nairwam. Ang masapol as suruag para iti pamilya. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Anusam nga rod tagtrabaho takasta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulong aken ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti asawa. Masyanak ngam anya nga rod nalpasan ti amin. Marigatan ididamo ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw na iruam metlaengen. Katultulungak met ngagsapul iti kwarta babaan ti panaglaklako iti online. Katita danduangan nakmi kat oray kasano maisaksakad mi metlat ta ti biag mi babaan ti panagtintinulong mi nga agasawa. Alakastan, tugayem mo, Eva. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod kini kabsat silin saan napod na nagan tintay drama Dear Manang Bianang. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na panunot ko tinag-abroad kat bayat ti kadak iti adayo adu tinapasamak kat iso ti binsa-binsa nga istoryaan kan ka. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. May mayat kumamat lang nagkasartapay nga umuna sa kaag-abroad silin bakit? Maitantan manan ti panag-apply kung ano agkasarata Rodelio. Saan na bali? Ta saan ka mat nga isuksukat lakay? Kun agdendin na tamutin, iso ama ko na nga agasawatan. May mayat kumamat lang ano agkasartan.
Tapno agbalinan aligal ti panagdanata. Kat, di mataktak manan ti panag-apply kon nga aga-abroad lakay. Taado met ti proseso ti panagkasarkat. Sana palin Sumaronon tong asikaswam ti panagabroad mo inton malpasan ti kasarta. Kaya't ko kuman ti maka-abroad lakay. Ang ala Unaan tapay nga rod nga asikaswan ti panagkasarta, Rodelio. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Anya? Kasar? Kaanon to paya maka-abroad ka no may tantan ti panag-apply mo nga trabaho iji balasiw taaw? Kastamot nga minti kayat ni Rodelio, tatang. Ay saan? Isukat ti patpatsi mo. Da kamay adadakil mo ti denggam. Ti patsi. Apay, anya din ang ngagkaw si Lane. Asino tagkasar? Daita anak mo Ibagbaga kanuhit din jay live-in partner na nga agkasardan. Anya? Kahit sana yung agabrod ka. Wala nang. Ngam unaan mi kanong asikaswan ti panagkasarmi kin ni Rodelio. Ay saan? Kasar nga? Gapo tagabrod kan kayat nakan ngay kasar. Amok ti plano na. Ti kayat nagkasar kayo pa nga umuna sa kagabrod. Tapno adda pang tenglan na kan ka. Tapno isuntulaan ti papanan ti sweldom no adda ka ni jabrod. Ha? Pud na timbaga ti ina manakaw. Isa baybay ampay takasar. Dumteng tulat ta dayta. Anya ta ma'am. Amangan no adda kanton ijay abroad kat agbisyo ni Rodelio. Agbabae kasjay. Saan kanto amarigata lamang isinakin ko no kaskasanaw. Ha? Wow, nanak ko. Denggan na kami ita ma'am tapag saya atam ti pampanunutan may. Ado nga may nanti nadamdamag may nagab-abroad ti asawa da. Ngam nagsina da. Iso nga amangan no kasta kay tumakan ni Rodelio. Iso baybay amang pala kasar-kasar. Unam kay di ti pa nag-abroad mo. Nanang. Asinaw titong palam. Jay live-in partner mo, wano da kamay, adadakal mo. Da kayo tatang. Nanang. Nasayaat nga raud. Kasta tinatulnog nga anak. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Alangarod Sikat ti makam mo, Celine. Narigat mo't na ipilit ko ti kayat ko. Diyak kayat nga agapa ta, bakit? Agyaman nak nga rod ta maawatan nak. Sana bali, tainton agbakasyon nak. Isunton ti panagkasarta. Oo na. Nay, agan anad kay ti pagilya na papanam, ha? Di mo baybay-an ti bagimijay. Wen, oray si ka. Agan-anad ka mat dito, Rodelio. Agsingsingpet ka. Di kagbababae. Diyak to maaramid ti manglipot ken ka, Celine. Amom, no kasano ti panagayat ko ken ka. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Uray da kami latan ti mangitulod kan ni Silin ije airport, Rodelio. Tamumimot ama kumikum kay je garden mo. Ha? Uy, Rodelio. Busy ka. Iso nakamilatan ti mangitulod iti anak may. Inkakit di sibugan na iti mulam tapno saan malaylay. Nakasibugak mo't din tatang. Ano ti rumbang aramidam? Di bikayat amataktak ka. Isong agbatikan. Da kamen ti mangitulod ka ni silain. Awan problema iti dayta. Maawatan da ka, Rodelio. Nay, Silin, di mo liplipatan ti bilin mi kan ka. Da kami ti dadakkel mo. Iso ada kami ti rumba nga pangipaw itam to iti swildom. Nangagmaw, saan laanam na minsan kan namnamin doang nga imbagami kan kadayta. Sapay ko bata, di mo liplipatan. Wen tatang, nanang. Laglagi pag akanayon dagiti bilin nyo kanya. Dakdakkel ti karbangan mi kan ka anak ko. Tanak da ka. Kan, saan kayo nagkasar kan ni Rodelio? Isungawan karbangan na amangalay ti swildom. Una, tagswerten ngayon, may sukit din ti pangipaw. Itami ti kwarta. Da kami tinagrigigat kan kay di basit ka pa lang. Aging ga di makkel ka. Una, agasam mat ti puyat tay di basit ni Silin ngayon niya lakay. Pag sinublatan tay idi nga isala, nukas di nga agmangit-mangit. Kano agsakit ko nam
Di tamat maturog ide amang tartaripato ken kuana tunggal agsakit. Kan malagip mau, idi bumalasangan ka nagsakip manan. Inob-obam idi nga impalugan. Tawang mga rod kalsada idi ama paniji balay. Wala, nagdagsan nga rod iday. Ta medyo nalukmag idi ni silain. Kan numapantayo idi ijay ili. Kanayon tangay gatangan iti ay ayam na. Patibado ken sinilas na Kan no agparti ka idi iti native a manok. Ilaslasin mo ti dwalop po para kang kuana. Wala, talab na labta ngamin ti anak ta bakay. Ala, pagyamanak dagita akin na imbagyo kanyak, nanang, tatang. Di kay madanagan, tung palag ti bilin nyo. Da kayon to, ti pangipaw itak iti sweldo. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Hello, anak ka. Thank you, ija impaw it mo akwarta wine. Nairwar main. Ingkay tumat ikan ni Rodelio tatang. Tapno adda allowance na. Ha? Apay, awan kwarta na ay Awan, tadi pa'y nakalako iti mula na. Ala, ta itkakto nga raw. Tapno awan mo't may bagbagana. Kat, kumusta di manugang iyo, tatang? Ay, kat kasjalata Istambay lata, anak ka. Saan mo't nga istambay ni Rodelio, tatang? Adamot garden na. Manumot lat kita na ijay ngay. Di mo pala sinaan na di alalakay. Ay, saan Ay, ayatek di manugang yu. Diyak ka ba ilan asinaan, tatang? Awan na pinta sa masakbayam ken kwa na anak ka. Isong agpanunot ka na imbag. Uray ta di kay paimot nagkasar. Nalakalat ti panangisinam ken kwa na no kayat mau. Sumapul ka kiti foreigner, may mayat pa. Anya? Tila ibagbagayo mo, tatang? Katagpasumat, talaga siguro anay turturong asaan kayo magkasar. Tapno nalakalat pa nagsinayaw, anak kao. Adto ti kwartam Rodel. Ha? Agyam anak tatang. Ibaga medjay anak may, nga inted kaun ti kwartam. Uwan tatang. Ibagak to no madamdama. Apaya madamdama apay laang. Itan Awaga maun tadak pa ditaw ta denggak ti ibagam. Ha? Mabit lang nga ron. Ta alak ti cellphone ko tatang. Di mo dak nakamati na numanaw tinted kaw. Basta ibagam anaawat maun. Uwan tatang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Manot intad mo nga ije manugang mau. Manugang nga. Saan tamot ang manugang na dyan? Saan da nagkasarit anak ta? Ay wanan niya. Kahit manunga raw ti intad mo ije saan ta manugang. 800 laang. Nagdakulan. 5 gasot kumalaang Italaang mat nga 800. 5 gasot taon no sumarunaw. Nagswerte kay di day dya lalaki Jay lagor oray ti kwarta ti anak ta tararamidan na. Mun nga ron dilagbay. Di pa lang amin sinaan jay anak ta. Kas lagbibisin mo ngamin iti lalaki dya anak ta. Jay katis tambayan ti kinay kaya na. Mun nga ron agbabae la kumatap no maupayan jay anak ta kat sinaan na. Ay talaga maupay ni Silin no agbabae ni Rodilio. Agbabae ko mga raw na dya Rodilyaw. Kayat ko kumaapatarimaan di kalkalapaw mi ken Rodelio, tatang. Apay gay, kit di kay paimot nagkasar ka ni Rodilyaw. Agkasar kayo pa yung umuna sa mo patarimaan ti balayaw. Kaanon tupay ngay. Mayat ko man numarugyan itan. Tapag isunto asang petak na agawid Ay saus, delikado ti pampanunutam siling. Anyat amaw, amang agbabain to ni Rodilyaw katasina kayo. Amang aguman na ti balayaw. Ha? Iso di mo pala papintasin jay balayaw. Di mo lamaw. Dito kiti balay tayo ti papintasin manakaw. Ha? Balay tayo na itaoy. Nakasigurado ka ano to'y balay tayo ti patarimaan mo. May bayang pa na di balayaw.
Tanay, ang mga nung sinakayong tumutlang iti da jarudelyaw. Tanay, kanayon ti pagwapo na. Basta makita, nakapumada, nakatakin kan nakabangbanglaw. Madlaw nga da pagpatpatsarmingan na. Anya? Agringkan, ay, Ay na, ay, apay aya. Nakasapsapa pay lang. masapa ta arumwar. Papananta. Inta erwar ti kwarta ngayon pao iti anak ta. Kan intamot tin agsapay. Kakaisuna nga damanin kwarta ta. Ay na, nagsapa kaya. Wen, tapno makaaduta. Ay, Inta pa'y agpaparlaor. Limit agpakulot ka kunam. Ta inakmamot agpapukais kan agpakulor iti bukaw. Tanay, ado man ti uban kaon. alang arod. Ang mga tapay asa tarumwar. Ay, saanan. Ijay tanturor ang mga anay. Adamat kwartata. Sige nga rod agmurmurayak biit sa kagrubwat. Ala, awam mo nasambot talugan ang lakay. Pagluganan tan ngay nga gawid. Nagloko mo't nagitaluganan. Nagsapadamot ang nag-aawidan. Agaguray ta Ang mga no adag subli no madamdama. Awan mauray maon iti kasting nga oras. Intakit aghotelan. Anya? Adamat kwartata. Ay, sa bagay mo kidi Ngam ang mga no nangina. Sayang ti kwarta lakay. Ada amaw ka nalaka pagturugan ta. Bakit? Budget meal nga inday jay. Apay nga mom dagita. Siguro naturog ka dita na niya. Asino ti kadwa man naturog dita budget meal nga in? Ay na, agatap ka man. Mangagkula ka na giti kumpare no agistoryada. Anya tamok di tangay. Mala, mapantan iti ibagbagat ti kumpare anala ka pagturugan. Darasam. Ay, asino da ka di? Aglaklako akiti tinapamanong. Gumatang kan. Presko at tinapadagitoy. Da kami nga mintagar aramin. Ha? Sagmamanungay. Nalakalaang manong. Adda nakakabila price na dita ni. Kita amon. Sige. Mangalak iti dua, takaasi kamot. Nagpudot ang magmagna ka. Wag nga raw. Isa makilino nga mampay lang na mabalin manong. Kan makino umakmut na. O sige. Mabit lang nga din, tayalaan kay ti danom. Lakay. Adda nakita ka babae di balay da Rodilio. Anya, babae. Asino ang babae? Tsaka mo Chicks na siguro Nakatugaw mo iya balkonda. Nene. No kasta adda babae nan? Napintas babae si ka. Ingka kadikitaan. Agin lalabas ka. Tapno mapanagnagam timbagak. Sige, mapanak man nga raw. Dahito yan, urayin tagun daway bakit? Sigurado nga sinadan iti anak ta, no kaskasanaw. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Puno gayam ti imbaga ni bakit? Dagijay, dagiti dua. Presko matla dagiti lako, maday. Wala manong. Manong tawar ko nga. Sige. Libre tamaysan. Tasuki ka matan. Kanayong ka gumatang itilakok. Aglaklakon samot gayam. Saan na chik samot? Alam mo na. Agam oray. Alak iday tiladawan, ta isin ko iti anak may. Freday na may isa niya. Ibagak ababae na dayta. Pagparparangan dalang aglaklako dayta ababae. Ngam chicks ka di jay asawa manak kaw. Anya? Saan ang mapagtalkan na di alalakay? Isa alipatem kidain. Mapilitan aksan ang mga klon kadagiti agdat-daton kanyak tatang. Ha? O ala, mangpili ka ni tibak ng anak ko. Pilyem tay adot kwartana.
Tapno saan ka na maparigat nga trabaho dito abroad? At dado abak na nga agar-aram kanyak tatang. Nalawat idagada. Mangpili kan atay sunto ti pakiasawaam. Baybay amaw na di arodilyaw. Ta nakurang mo't ti diskarte ti biag. Isukat mo ki din. Nay, madamamot gayam ti pan nakatarimaan ti balayo na nang. Awan takayat ni sila na papintasan to'y balay may. Tapno adda ka no pagawidan na no agbakasyon. Ha? Apay ngay may ka? Kwa? Diyak ngamin makontak ni Celine. In black nakmat ta ni TFB. Nay, agad anya tamo medita nga Mabalin ti makiawag iti cellphone niyo. Kasarita ko man ni Celine. Ay, adda na ibaga nagayam kada kami. Diyak amo ano na ibaga na kan kada itoy. Ngam na kuna na adi na kan kayat. Di na kakano ay ayatunan. Anya? Tapno mapanagnagam timbagak sige. Awagak ni Silen, tagsarita kayo. Alaman na nang, pangasyo. Apay nga yakas niya mo timbagbaga ni Celine kanyak na nang. Kawatam tigasat mo, barok. Nalabit, saan na da kayo tinaikari para ititunggal maysa. Apay yakas jilat kalakanagan ko na ti panangisukat na kanyak. Awan mabalin mo Awan kamat mo itanak may, tasan kayo mo ta nagkasar. Ha? Isungaklo namon, tigasat mo kan ni Silen. Sumapol ka mo tan, iti sabali nga ayatam. Hello, nanang. Agawid ako iti mabiit. Ngam agdiretso ak ijay balay ti nobyo. Nay, apay ngay. Dito'y balay ati umuna pagawid, manak kaw. Saan? Tasabten nak ti nobyok ijay airport. Kat agdiretso kami kano nga agawid ijay balay da. Tayam amunak kadagiti dadakkel na. Anya? Sige, nanang. Impakaamok lang ti umadanin a panagawid ko. Bye. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Saan nga tan nga agsubli ija abroad janak ta, bakit? Saan sa kanumutan? Ta, saan na palubusan tinobyo na? Manipod si Mangpet, manipod abroad. Saan na nagpakpakita dito balay? Uwan nga rod Kan manipod na gawid, awan makukwartan. Pati to'y balay ang narugyan na mapatarimaan kumasaan na natultuloy. Uwan nga rod Hanggang rod ko mamanan jay anak ta. Diyak mo na niya't desisyon na. Tadimat umawagan. Ha? Ada tao ba kay? Nanang! Tatang! Lukatan nyo na ito'y! Ha? Nimot silin nga anak ta day jay. Ay, mabit lang anak! Umayan! Apay! Anyat na pasamagkan ka! Apay ka sa tilangam! Adapay black eye mo! Naimbag ta nakalibasag. Sa dista di nagbalin anobyok, nanang. Aniya! Awanan baen at alalakay. Idarom tayo. Naging sisingput lay di damo. Ngamidi agbaybayag. Rimorti pudno nga ugali na. Kanayon nakakabilan. Kanagaraaramat iti may parit nga agas. Aniya! Mabutang ka mga nusurutan nak dito Ay, di ka mandanagan anak ko. Da ka may timang protektarkan ka. Saan da ka abay-bayan? Kumusta matan ni Rodelio, tatang? Awanay, di ti lugar tayo. Manipod sininaam, pimanaw mo tayo. Iso nga, awan agnana di balayaw. Anya? Ayan na nga tan. Awan ngamin kontak ko kenkwanan. Yak amo sa dino tayan na itan. Gapo iti napasarak iti nang isukatakin ni Rodelio. Makonsensya ak gapo iti panang isinak kenkwana. Ay, ore na kami
makonsensya kami mat iti inam. Ngamin, da kami tinang durogken ka makinobyo iti sabalay. Katnay, nakatumpong ka mat gayam iti loko alalakay. Agawid akpay, tayo nakitaan ti balay mi, tatang. Nakataptapo kan dito unag ti balay. Kan sabalin ti angot na. Ta nakasira ngamin amin ari daw kan tawa. Ay, agdalusak dito ay. Sino dayta? Sino nga ta dayta? Saan mo't asumban? Inak man lakitaan niya. Naimbag nga oras mo, Celine. Rodelio? Kumusta ka? Kastoy, nasaya at matan. Naamuak iti kasinsin mo ti kaadamon. Kan tinapagtang mo iti sigod anobyong. Ha? Iso ngay mayak, tabarang maornos tapay ti amin kadata. No kasta. Kaya't naklata nga uray kas jay ti inaramid ko, Rodelio. Ngamin, si kalata ti ayatek. Aklo nakirelasyonak mo't iti sabali iti sininaanak. Nagsina kami mo't lang, saan kami ngagkinaawatan. No siya, kaya't kalata, Rodelio. Kat pakaragsakak numaawat nakmanan. Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko iti kalabas. Napakawan kan Celine. Ay ayatin ka. Ay ayatan ka mat, Rodelio. Nagpinakawan kami nga rod iti asawa ket naornos mi manan ti bagbagimi. Kalpasan na nagkasar kamin ket itaadan upat nga anak mi ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tuy mo Celine. Ala gagayam di tamanan di nagpatingkaan day tapakasaritaan dito drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Melbasan na pudno nagan tintay drama Dir Manang Bianang. Nasapaak anabalo, kat saan kami nadaan iti anak iti daydipi mo sayan nga asawak. Kat gaputaw binga kanabalo, dordorogan nak ti ama kamaki asawa manen. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Melba, apay awanan planom amaki asawa manan. Ubing kapay mat, 35 laang. Manjakon tatang. Tamangan numabalo akto manen. Saan? Pilyam ngamin tay awan bisyo na alalaki Tay mo't ngamin nakiasawa amin di kat nabisyaw. So nakaptan iti agduno maasakit. Makiasawa kakidayin tanay lakaya kaon. Asinon tupay nga ti kadwam no awana kaon. Naimbag kumaano ada anak ba ngam awan mat. Ay na, mabuteng ako na makiasawa, tatang. Takaslan na didigraak. Nagrigat ti mabalo. Nagrigat agladingit. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Lermo, anak ko. Asino jay kadwam idi kalman ang naglukan iti tricycle? Jay atidog ti buok na. Ni Elisa rin dyan anang. Kaadala ki di high school. Kasta aya. Napintas mo't. Ar-armom ka di. Ar-arman nga bagbagayo mo't. Kat na da asawa rin jay. Ay, kunak ano balasang. Saan mo't ngamin amadlaw nga da asawa na. Ay, kunak lano addan nobiam. Kaya't yung pala ang mga asawa ak ayan anang. Ay, katwan tanay, awan pailat apukukan ka. Di kay mo't ngamin naaddaan iti anak iti day di meling asawam. Iso ang mga asawa kakit di manen, tapno makaputot kan. Nasyak, manja ko na nang. Napadasa kong tinaaddaan iti asawa. Iso husto na jay. Ngam awan pailat putot mo.
Padwam ti pulim tanataer ka anak ko. Awan plano ko na mga asawa, nana. Asinon to ti kadkadwam ngay numataya kon. Agmay-may sa kanton, narigat ti awan kadkadwa na anak ko. Kabaalak, nanang. May mayat ti balo akanayon, ta bagik lang ti pampanunutag. Mga sawa ka kuma, kayat ko pa'y kumamot a makita ti agbalin nga apukuken ka. Saan nga rodagin? Apay aya dagulit kayo, nanang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nay, si kamot gayam tinakaluganak dito'y jeep, Celso. Di ka nabigbig. Uray siyak, di kamot na bigbig pilang. Papanam ngay. Inak man alaan tay impaaramid ko nga eyeglasses ko. Sika ngay. Inakmat gumatang iti abunaw. Aywan, malagip ko man laang. Di mo't balo jay anak mo anilermaw. Wen, awan paylat nobya wenno asawa na. Tadi na mo't kayatin ti agaram. Ay sayang. Iyaram ko kumajay anak kaw. Asino nga anak mo? Ni Kadimel ba abalo mo't laang? Wain pilang. Kas iti anak mo, awan pa'y mo't nobya wano asawa na. Anya? No kayat ko maniler mo nga anak mo, armen na jay anak kaw, tapno agabalayan ta kuma. Ay kuma. Ngam di mo't kayatin jay anak ko ti mga asawa. Pilpilitek a makinobya. Ngam di na mo't kayatin. Uray ta napadasan na kanun tinaaddaan iti asawa. Sayang no di na mga asawa. Sapay kaubingan dapay. Wen nga rod Pilpilitek nga rod ni Lermo tapno makitak kumapay mo't ti agbalin nga apukok sakbay a matayak. Ngam jak mo't mapilit. Oray ganun jay anak kaw. Kunak nga agpaaram tapno asawaan damanan. Angam di nakit kayatan. Igaggagaran nakit din ti aglusya-lusyang tapno saan da kanong arman. Anya? Mabutang kanong aminay na mabalaw. Apay, ammo na ayan numabalo manen. Uwan nga raw. Angam kasta ka na yung ti ibagbagaan ano ko Ngambay aman, tadurugak man jay anak ko ang mangaram iti anak mo, Celso. Bareng maalukoy ko. Ingatangan kay tinapintas abistidam anak kaw. Ataw, pink abistida. Anyamat day tagat-gatangan yun. Nagkiting abistida. Ay na, naipot day ta kanyak. Saan? Stretchable na itaoy. Kan saan mo't unay ang nakitay? Aging gatumang na ito'y abistida. Magpagay mo na ito'y no ibadam. Ad-adda po mintas ka, Melba, anak kao. Ay na, naggastos kayo pa'y laang. Pangusarak di tangay. Ay kat usarim, ano rumwar ka? Agpapintas ka, anak kao. Tapno armenda ka nga oray balo ka. Anya? Kasano nga armenda ka kat di mo mat ornusan ti bagay. Pang bakit na kita ibadbadaw. Bado pala na dinanang mo na kita isusuot mo. May mayatan ti kastoy. Tapnaawan mailawan nga agaram tatang. Narigat ti mabalo kunak lang arudan. Saan mo't nga amin alalaki kat matay adagaws? Talaga siguro mo't agasat na di asawam ti matayin So adi kagbutang amaki asawa manayin. Kailiw ka ti maadda ni ti apu ka. Ipayan nakpay mo't iti apu ko sakbay amataya ka nakkaw. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Di mo't amamom ni Melba nga anak ni Celso. Ha? Wen? Apay ayan na. Padam abalo day jay. Kat aging gaita, awan pay lakanot nobyo wenno asawa na. Kahit anya ko maita na. Amaw, napintas man kan nasingpot day a babae. Kayat ko nga agbalin a manugang sika. Ha? Apay no armam, kuyugan ka mapan ije balayda, kayat ma. Kayat nakamanday jay anak ko. Saan na? Awan nga rin plano ko ng mga sawa manan. Kan may sa,
Jakon makasapol itikas iti da di Elena amanugang yaw. Awanan tikas kan kuana kagagat kan kasingpag. Amumlaang aya. Amangan no nasingsingpet ni Melba ngam day di Elena. Oo, imposible nanang. Man-mano tikas iti da di Elena nga asawa. Awanan ti makaartapay kan kuana. Mga sawa kakit di manen. Bareng maaddaan akon iti apo ko. Alaan anak ko. Saan nga roden? Apay aya dagulit kayo nanang. Hello, Celso. Nakaawag ka mat. Hello, Pilang. Kasadungay. Nakasarita mo ti anak mo? Imbagam nga umay na pasyaron ti anak ka? Wan, di namot kayat. Pilpilito, ngam talaga di na kayat. Anya, ay sayang. Umanugot ko matapag digosak adagos ti anak ko no umay dito'y balay. Wan ko mga road, ngam talaga di na kayat. Numabalin la ko mga uluda kon ay humay dita. Ngam saan ba't amabalin? Tamangan no agungot. Anya nga tano pagsaraken ta ida. Kasano ko mga Celso? Ada na panunot ko awagas, Pilang. Dungag ka, taibagak tinapintas a planaw. Ha? Anya ngay day taaplano, Celso? Ay, kuyogan nakman anak ko. Adda sabten tao. Ha? Asino nanang? Jay man gayem ko nga aggapo ijay Mindanao. Umay kano agbakasyon ka. Agpaspasabat. Sabtek kano ijay plaza. Kurt, apay, di yung kabaalan na sabtin na dakda kayo, nanang. Kwa, adda amak ko. Ta FB lang amin tinagamamuan mi iti dayjay. Nungay hold upper wenno kidnapper gayam. Ha? Kat no alangarin kayo, di saan nyo nasabtan? Isungarod nga agpakuyugakan ka anak ko. Tani, kababain mo't. Amangan no ibagana nga inindyan ko. Ngala, itanaya. Una, iso nga agrubot ka anak ko. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Papanan tayo ngamin ay at talaga tatang. Sabtin tangarod ni Antem. Di ka bagis kawan ay kamang ijay sibaw. Kat, apay di na mo dito'y balay aya? Saan ka no nga umay ditoy? Makisinabat la ijay ilay, ta kurang ka no ti oras dan. Anya? Apay, di mo kailiw jay ikit mo aya. Kat kailiw ko tatang. Kat in ka nga rod agrubatan ta sabtin tan ni Antem, anak kao. Nagbayag mo ti orayan nyo, nanang? Ayan na ka nun. Jakmet nga rod amo, ta jakmet maawagan ng anak ko. Agawit tayo nga rodin. Ay saan Nasapa pa'y mo. Amangan noon daw ay dayjayon. Urayan tabiit, anak ko. Ijay parkay ti pagurayan ta, Melba. Ta ijay ti imbaga kanya Antem a pagurayan ta. Nagadayumutan. Asideg. Exercise tan ti pandagnata mapan ijay parkay. Diyo pala imbaga nga ijay restaurant ti pagurayan tayo. Kababain mo't amangan no kunaan na nga agpalibre ta iti makan. Urayan ta nga awisin data mapan mangan Mala, oh my God. Mapantan iji parkay. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Nay, Pilang. Ada kay mo't gayam diti parkay. Nay, Celso, da kayo magayam. Apay, papanan nyo nga agama. Ay na, ada urayan may. Ni kabagis ka Da kayo ngay. Ay uray da kami nga road, at damot urayan mi dito. Nay, nag-text ni kabagis ka. Melba, uray na kami dito tayo nakitaan niya Antem. Ayabak dito. Darasin nyo nga rod Uwain, ayabak dito. Dito'y tayo ngagsasabat. Ala, agtugaw kabalasang ko. Agyaman nak nana. Ay, mabiit man laang. Si makit ti tiyan ko. Ay, inak man biit ag CR. Urayan nak dito'y alermaw. Di nakpampanawan, ag CR akbiit. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nagbayag mo't da tatangan. Anyat orasan.
Ore ni nanang. Kung na amapanlaag siar ngam awan mutan. Pinanawan naksamot dito yan. Ayan dangatan. Sapay makaawawid akon. Agawit takit din, Melba. Ha? Ay, mabiit lang nga ro tawagak man ni tatang. Hello, Melba. Saan anatuloy ni Antay? Isang agawid kanton ta, imuna ako na nagawid ta na maulawak. Anya kayo matan, mangilawlawang kayo. Alang nga ro tagawid akon. Nilirmo nga at dapat dita. Wan nga magawid ka no matan ta nagawid ni nanang na. Ha? Alang nga raw, agkuyog kayaw na nakaw. Sapay maluman. Sapay kumaat at dapat masambot yung alugan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ala? Umekan Melba, tani, last trip ka nun. Darasam, makisinagsagtan nga umunag iti jeep. Ay, wanler mo. Excuse me. Ala, agtugaw kan Melba. Agtugaw ka mo dito abay kun Tapno di ka maawan na niti pagtugawan ler mo. Sige. Ay, nagrigat mo tikas to yan. Namaluman tamat ngaminan. Nagsinagid ti takyag mi ka ni Melba. Kat naglamuyat gayam ti kutil na. Nagpudaw pa. Dumandan ka dito matintin nagkansan ler mo. Saan? Ayos lang. Idagas kanto pa ijibalayaw sa agawin. Ala, awanan ati pagluganam nga agawid. Ket pag naukon no awan tricycle amaluganak, Melba. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ay yaman na kiti panangitulod mo iti anak ka, lerbaw. Awanan yaman na tata. Agkapi-kapay aler mo. Wano, mangrabi ikan ditoy. Awan baraw ta nakaluto akaun. Mangan ka dito yain. Ha? Ay, saan ang tata? Inton maminsanan. Nay, papanamler mo. Nakapurma ka mo. Pasyarak ni Melba nanang. Nay. Na-develop sa matirik namkan ko na nanak ko. Ay, wan nga ron. Napintas mo't gayam ni Melba. Kayat kong arman. Anya nga kunak tumo ngamin kan ka. No idi pa'y lako mga inaram mo. Nalabit agasawa kayo itaan. Masigurado yung arod no kayat nak. Ay nawon, kayat nakadayjay. Masiguradok dayta anak ko. Dua aldawan nga agar-aram ni Lermoken ka. Apaya di mo pala aklonay. Nabiit pa'y mo't lang agar-aram tatang. Kan apay, kayat yu ayang agbalin a manugang ni Lermo. Katuan na. No kayat mo, kayat kumutay. Alakid din, tapno makapagkasar kayaon. Narigat ti agdardarasudos tatang. Agpinaliyo kami pa'y matiti ugali Ay na, nasingpit mati kunak ni Lermaw. Anya palat sa pulam kan kwa na ay. Kan kasano ang mapaliiw mo ti ugali na ano di mo aklonan. Aklonam kitdain anak tao. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ala, aklunan kan Lermo. Ngam sana kaya tasawan day tang agkasartan adagos Agpinaliyo tapay iti ugali Wen, di ka mo't dagdagan ang makikalay sa kanya kay. Ala nga Rod, I love you too, Lermo. Agyaman ak Melba. Okay, kasano? Datang arudain. Katwan Kaano ti kasaryokin ni Melba? At damot tarakan mo ang maparte. Di na paimot kayat ti makikalay sa nanang. Agden na kami langan Yawid ko ni ti balay ni Melba. Anyalat ko na ni abalayanan nga inuyawid mo na di kay pa'y nagkasar. Desisyon mo't di anak na day jay. Sumarunon to kano ti kasar. Alakot, baka mo kayong arod Desisyon nyo dayta. Anyamot na tingin na po yan. Naksat mo't.
Jak nga rod na siputan taglablabaak ngamin itayler mo. Awan pa'y ganas ni mga nukastoy. Agsinatan? Ni, para day tala rason agsinatan. Kasano? Di mo mo't gayam amot ti agluto. Pati di linutom idi na minsan nagapgad. Sige, lalaingag to no sumarunoler mo. Awan mo't banglo to yung linabamel ba? Di mo samot sinabunan. Sinabunak ngam basit ngamin di sabon anabati. Naimbag no naikatirugit na no basit ti sabon na. Di kala di mawas ijisturain. Saan na natabasit mo't jeli na baak? Ay, agsinatan? Kadag sa uka mo't sinati bagbagam. Nagrabaw arason ti pangisinsinam kanya ka. Makapadismaya ka. Isong agsinatan. Unay matikas di apa nagsasaum kin ni Melban anak ko. Mangmangag ko dagiti ibagbagam ken kuana. No adda di mo magustuhan ken kuana, sina ti ibagbagam. Katagpay sumat. Makapadismaya ti aramid na. Adayo ti ugali na iti ugali na di manugang yaw. Apay aya nga ikumparam ni Melba itinabayagan anatay. Sabali mo't ni Melba agduduma ti ugali ti tao. Iso nga road nga agduma da iti ugali. May mayat da di natayan ang manugang yaw. Kat, anya nga rod ti kayat mo ama pasamak iti kasta nga ibagbagam. Diyak mo na nang. Makapaupay mo't ngamin ti style ni Melba. Apay nga ito yung t-shirt ko apuraw. Namansaan mo ito ni Tiblo. Wen nga rod, jak mo't nasiputan nun. Ang ambay am ta ikaktuman Kanayot mo't lapalpak ti trabaho ngun Melba. Ah, Anya mo ti kastan. Dahil di asawak, ammo na asalwadan nagitibadok. Manipon nagasawa kami, saan apimalpak iti panaglabana. pasensya kan aler mo. Ha? Agsinatan. Ha? Awan lakit palpak. Pasiga palpak ti trabaho. Isong agsinatan. Ala, wanan. Agsinatan no kasta ti kayat mo. Ha? Nauma ako na mangilablaban kan mangdaldalay ti relasyon ta. No sina ti kayat mo ala, agsinata nga rodan. Total, uresyak, adun tinakaupayak kan kaler mo. Uli magkaklaang ta pinalpaliiw ka. Ngam napunwan akon. Iso sige, agsinatan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ingka ay aywon ni Melba ang mga no agpaspasog nudlaang dayjay. Saanan? Ta jak kayat nga agsinubyan kami nanang. Nauma akaw ni ti kinapalpak ti aramid na. Anya? Nasayaat mang ita saan kami pa yan nagkasar. Nalakala ti panagsinamay. Apay, talaga kadya saanin ang maurnos ti amin kada kayaw kan nilirmaw anak kaw. Saan siguron tatang? Ngamin, ado dagiti napaliiw ko nga ugali na ajak kursonada. Kasano nga no umay na kaaywain. Ay na, di na maaramid day tatatang. Amok, ti ugali na. Nangato ti pride na. Isu nga adayong agpakumbaba day jay. Anak kaw. Isu nga agsina kami langan. Ta saan kami ang naragsakit itunggal maysa. Kanayon ti panagsupyat mi tatang. Sayang. Sapay tulagan tayo kuman ti panagkasariyaw. Saanan? Nasayaat mo tadi kampay nakapagkasar. Sakbayan na duktalak ti kasjeng ugali na. Ay, makapaupay mga minti ugali na. Basit la di na magustuhan kanyak. Sina ti bagbaga na. Iso pinagbigyak man laangan. Kaya't kukumapay nga isalbar ti relasyon mi. Nga maawanan na talaga. Nagpatinggan tatang. Talaga siguro saan ada kami tinaykari para ititunggal maysa. Nagsina kami nga rod kanilermo takabayatan ti panaglabas ti aldaw, tumamtam na ti panagden nami, ket kanayon ti panagapami, tangamin na umakon ngagpakpakumbabalatan. Naupayakan ko anan tado dagiti natakwatak nga ugali na ajak nagustuhan. Nasakit ti damo tay nayat kumat nga rod nga orekas kasano ngam nayaw-awan kumatlaang tirig na ket ita nakalipat akon ket naragsakak manen nga oray awan partner ko tanagtalinaed akon abalo. Alakastan tigayem mo Melba.
Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan iti drama ti gayam yo JENA ALMOITE. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Manuela sa napudnanagan, tintay dramang Dirma ng Bianang. Nasapa ka na balo kat 5 dagiti anak ko a pinanawan ti asawa kanyak. Nagrigat nga masapul ngagbalinak anatibker para kadagiti anak ko. Rogyak tag salaysay idinabiitak pay ana balo. Manganan milya bakit? Anyat sirisiripon di tatawa ya. Umay kakadi, darasem urlan. Makitam ti makitkita. Ha? Ni ka di Manuela abalo ti bagbagam? Wen, kita anay. Nabiit pay la na balong amnay. Syumanor pameten. Ha? Nene, ayuwan. Nagkiting di surut pan na. Ngam in fairness, bagbagay naman siga. Napudaw ngamin. Atay ko, apay nga agkatos ka eh. Pagpampanta siya, magayam day ta Manuela. Nay, saan mo ka? Abay, dagas ayat ag-apresyar. Sa bali ti pantasya kan apresyar. Si kamot. Ay, di nakpadpadasan urlan. Ni, kita anay. Adda kain inawag na iti cellphone. Ha? Unang nagpaisaw. Asino ngay nga tatikain inawag na? Adda nga tan boyfriend na? Kanya pa'y ngay, lakit di kita anay nakalipstick pa itinapuskol arid. Kan nagpuskol ti pulpus na. Nagbiit mo't ang nakailiw-liwagan ngay no addan adagos nobyo na. Sumayat kit di Kabalbalo na pa'y langam gumaratigitin. Di lagbain. Sapay 5 dagiti anak na. Babasit da pa'y mga road. Ay, uray kumano dadakkel dan ta isaw. Sika ngay bakit? Numabalo ka. Makiasawa kan tupay? Manyaga po. Sa anak mo tagaratigit. Napadas ko, tadasawa na. Iso ahuston, tinaminsan na panakiasawak. Sika ngay. Eh, depende Depende nga. Basta, it depends upon the situation. Bakit? Napananan ngay. Awam mo tanda dya Manuela. Dya mo nasiputan tinagturungan nan. Ala, intamanganin. Mabisina kon. Bye-bye amon da dya Manuela. Paliiwom tumanin maminsan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Dawag ko agpatpatangdan ka kano agdalos ka naglaba Manuela. Pudnoya. Wen sir, agpalaba kayo aya. Anya sir, tata, wan numanong ko ng kadilatan. Nag-retire ako, no? Iso di na ko naawagan iti sir. Ha? Nagsiramot nga minan tay laundry apagpalpalabaak. Kan nagabrudan tay ka nakakatangtang danak ngagdalos ka naglaba. Siya kun atat ha. Alaman nga rod, kaano nga adda bakantem? Inton bigat tata. Ala nga rod, umay kan tunubigat, ta sa anak arumwar. Urayon ka, Manuela. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Naganak mo't gaya mo ka anak Amelia. Wala, tinalikodan mo dyan nobyo na. Intarayan da. Kit, di single mam nga rudan adya ka anakam. Kanya pa'y ngay. Dama nga minamampang na. Uray ka nakakday dyan ngamjak kaya ti style na. Sa bagay, napintas dya ka anakam. Adun tulat ta ti agaram kinkwana. Ay na, wala tamukon. Sigurado alukwendan tumananday jay, no makinobyo manan. Jay tuma inana, may sama garanggan dyang. Iso titimmawidan dyan anak na. Un nga rod, jay mo't laag papapintas tar aramidin da dya nga ipag mo. Kada lumabas sa kijabalay da, agsarsarming. At dan sama lalaki na. Kasta mga rod tatap ko lakay. Ngamjak lagtagtagaray tawang maibidensyak. Angam no makaala kiti ebidensya ay sigurado asinaan di kabsat ko dayjay. Ha? Bakit? Kita ang di lumabas. Ni Manuela manan. Ay na, nagpapintas manan. Ay sigurado lakay. Adda manan ka date-data. Lakit dia. Kita mo ti tsura na. Naka-shoulder bag. Nakasanglas ka, naka-skirt.
Ampang at talaga day taabalo. Makaas-asawa mga tanay so akasta. Di lamasyan kada kita anak na. Nagbabasit na bailang. Ngamjay kat lalaki tin into narunan. Ay, huwag nga ruda. Di lagbain. Ipadlaw na launay akailiw naman ang timadaan ni ti asawa. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nay, papanam JJ. Mapanak ija istor, Tata Orlan. Inak gumatang iti sardinas asidaan mi. Apay, awan insang put jay inayo asidaan niyo. Saan pa'y ngamin asim mangpet? Maladaw ka nung nga agawid. Ha? Asos, napnapanan lang ay. Apay alamaluman. Asino ayat ikinasinarak na itay? Napan nagtrabaho, Tata. Oho, kun kuna naladay jay. Ngam addalakid di kinasinarak na. Ay sos, addanton maikadwa atatang nyo, JJ. Ha? Ay, bantayan nyo di inayaw. Tanay, amangan numakatumpong iti lalaki amang parigat to kada kayo. Sapay nagbabasit pa dagi di addem. Awan lalaki akasin sinarak ni nanang ko, Tata. Adda, dinala ibagbaga kada kayo. Ilimlimod na, JJ. Ibagam ija inam, tasaanin ang makiasawa. Kabalbalo na pa ilang makisinsinnarak din iti lalaki. Kaasi kayo laang anak na nukasta. Asino tinangibagang adda lalaki akasinsinnarak ko? Ni Tata Orlan, nanang. Amangan kanuno makatumpong ka iti lalaki amang ulpit to kada kami nga anak mo. Naglukumot day di at taon. Agar aramid iti istorya. Trabaho ti papapanak. Saan alalaki? Wano anya pa'y dita. Imbagak anapan kayo nagtrabaho ngam saan amamati ni Tata Orlan. Kuna na nga ilimlimod mo kano ti makisinarak iti boyfriend mo. Saan nga agpayso day ta anak ko? Di mo patpat yan day jay nga Orlan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Saan kumamot akas jay ti ibagbagam ijay anak ko Orlan? Tawan mo't kinapudno dagitang at atapon nyo kanya. No daramid mo, talaga amagasangan ka, Manuela. Sa anak amagasangan, jay anak ko ti pampanunutek. Amom nga ubing day jay. Nalaka amamati iti anyaman ama ibagakan kwa na. Awan bibiyang ko. Saan man asyak ti sungat-sungatam si ka, Manuela? Apay, anyat ibagbaganay ta babae lakay. Umay nakitsung-sungatan ay. Agpakalinis la unay ngamin. Awan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami si kan Manuela ha. Taadayo nga imun una kami alumugar iti dayta barangay ngam sika. Imay kala nakikaruba kada kami dito ngam kastakan. Wala, ngam dagami mo't tinakapatakdaran ti balay mi. Taginatang mi ka nga ruday jay. Wen, ngam basit la jay lote nagatang yo. Imanay la nagipatakdaran yo ti basit abalayo. Ngam da kami nalawat ti dagami ditoy. Iso at teritoryo mi dito banda. Da kami ti may sa akalawaan iti daga ditoy. Ala, pumanaw kan. Numakangag kay ti saritawan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami. Taamin tayo at the freedom ng agsaw iti kayat tayo nga ibaga. Nawatam! Oh, at tatangtan mo nagdalos kan naglaba, Manuela. Kan alam na gito'y nakabag ngayon sa ganak. Tapara kada kayong agiina. Ah, ni, anya dagito'y tata. Bagas kan groceries. Diyak mo lang maibos na kita. Isu ayawid mo. Anya? Ala, nakababain ng tata Arman. Idi na minsan badbado tiintad mo kada kami. Ita, makan. Maasyanak iti sitwasyon nyo nga agiina. Isu akayat kayo atulungan, Manuela. Ay na, nagsayaat kayo at talaga tata. Agyaman unay kada kayo. Awanan yaman na. Ala, mabit lang, tailugan ko na kita. Taitulod kan. Tanadagsan da kita yawid mo. Ha? Ala, saanan? Ag-tricycle akong tata. Basta itulod kan. Uray taad damot tay ko check. Di ka kumagbabain kanyak, Manuel. Orlan umay kakadi. Darasama. Apa ya? Anda ko ko. Darasama, mabitlaang. Apa ya? Kita man eh. Adda nang itulod ka ni Manuela ang kakutse. Kita man eh. Asos, anya ngay, di husto dya atap ta.
nga the boyfriend na. Ah, agure ka. Mabigbig ko day ta alakay. Taymot pensyonado iti kabangibang a barangay day ta. Ni Tata Arman. Ha? Ay, wine. Isumot gagpaisaw. No kasta? Iso, ti pakisinsin na rakad na ita Manuela. Iso tinobyo na. Kwen Ay, nalaing mo day ta babayan niya. Pinili na tay pensyonado. Amo ka, kwarta laang ti kinayat na di ta alakay. Gadanya pa ngay. Kasta talaga. Nakasapulan itimang biyag kalagiti limang anak na. Di lagbain. Kabalbalo na pay lang adan-adagos ng isukatan na itinatayan nga asawa na. Un nga rod Nalaing mo't day ta babae. Rupat kwarta. Manuela, in ka pa agmerienda. Ne, apay kagsangsangit ka. Ay, ay ayak lang amin tibagik tata. Tapay nga kastoy dakti daduma ka lugar. Ha? Apay? Adda ngamin nangag ko apang madakas dagiti ka arubak kanyak tata. Ha? Apay? Anya da ita? Ibagbagada nga da relasyon tata. Anya? Iso apanag ko na maudin da ito'y ayumay ko dito'y balayo, sir. Diyak ngamin kaya't mairaman kayo ang masarsarita iti awan mo't kinapudno na. Ay na, Manuela, di ka pa apektar ka dagita at tao. Apal dala daytakin ka. Bay-bay am idano kas tatikayad ng aramidan. Aguma da. No nadalos ti konsensyam. Awan ti rumbeng apakapektaram. Agtrabaho ka lata para kadagitan anak mo. No siyak, awan problema kanyak. Oray anyat sa asawan ti tao. Lakaya kon. Awan panawon kon kadagita bambanag. Basta ti makunak, agtrabaho ka lata. Bayam dagita at tao. Kasta siguro ti talent da. Timang padakis iti padada at tao. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nanang, mapan kayo ka na ijiskwilaan mi. Tanda ibaga ni teacher mi. Ne, anya ti baga na aya. Di na pala imbagakan kamot. Jack mo, nanang. Ay, jak masango. Ni tatang mo ano masango na. Anya da jay? Jay maestra ti anak mo Papayaban na ta ka no ijiskwilaan da. Sikan ti mapan, masadutak. Awan mo't ara-aramidam dito'y balay. Sikan Kat uray mo't sika. Awam mo't trabahom ita, tanalpasan ti aramidan nyo abalay. Masaduta ka rumwar. Inkay baga kinilolam. Tayo sutimapan iji pag-adalan nyo. Ibagam asaan mi amasango. Busy kami kunam boyet. Taanyat pa ka kumikumanda. Makumikumda amang sarsarita iti padada a tao. Ha? Lola? Una yung dagijay adadakkel mo. Awan mo trabaho da. Ngamsyak pa'y lati patudunan damag. Sapay jak makapag na talimtag to'y dua asakak. Ala, wanyag paiso. Apay ngay. Adanakan ko ang naikontra iso akasta. Ibagam kadana ng kantatang mo. Ta isuda ti mapan ijay pag-adalan niyaw. Ibagam alimtag ti sakak. Wan. Wan Lola. Ngam no dida kayat. Oray saanan No kasta. Adda asawa di nakirelasyonan na nana. 1 milya. Katamuyaw. Endarum ka no di asawa na di lalakay. Kahit nabalo din na. Wen ka now. Anya ngay, di husto dya kunakin kamilya. Nadlaw ko ngamin a pamilyado dyan nobyo day dya akalugaran tayo. Na minsan pa ila nakitak ngam nadlaw kon. Wen nga rod. Bili ba ka talaga kan kalakay? Nalaing ka mang kilatis iti may sa tao. Gatuan siyak pa iti kunam. Kat kumusta ngay mo teka bayaw? Asino na, ni Manuela? Kasino pa'y kumangay? Wala. Ay na, kasjay isulat ta. Pasaray itulod dela kay anobyo na. Agpay so aya nga da relasyon da.
Kunada mga awan, makaungat kanupay ni Arman, takas na tagwarwara sa damag. Oho, isuda ka di. Iliblibak dalaang. Kat no nagpipintas tibado dagiti anak na. Takasano, kanayon nga igatangan nila kay Arman itibado da. Kan uray ni Manuela ko nama, baro akanayon tibag na, pati dagiti bestida na nagpipintas. Gatgatangan laki din nila kay Arman dagijay. Nay, malaman, agawid kayo tanay, panagluluto manan. Alaan yun tayo inutang yu abagas kan sidaan. Tayong kay agluton, Melia, Orlan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Igaadyo ti ag-eskwela anak ko, wan. Ikarigatan kayo a pag-adalan. Bayan nyo, tanoad tun trabahok nanang. Saan kayon tun amarigatan? Tulungan kayon tun amang paadal kadagiti kakabsat ko. Agyaman na kanak ko. Ngam di mo pa ila panunutan dayta. Tiket di pa nagadal mo ti ipamaysam a panunutan. Aramidak ti amin na kabailak. Tapno mapagadal kayo nga anak ko. Amo Manuela, addan na panunot ko awagas, tapnusan kan amarigatan a makilablaba. Pabuludan ka iti pagpuunam ng negosyo. Ala, amangan no jak makabayad, sir. Mabayadam man kan saan, o kila ang kanyak. Nakitak no kasano tirigat mo amang bibiyag kadagit anak mo. Kanti may sapay apakaasyakan ka, kasta lang arudon ti sitwasyon mo. Ngam adu pa'y ladag iti mangitadalaskan ka. Iso atulungan ka, Manuela. Kat sapay ko ma, ta mapadakkel mo to tirugya manegosyo. Onya, kayat mo tag negosyo? Kayat ko launay asar. Kasta ti arapaap ko, ngampuunan lang amin ti parikot. O sige, di mon problemahan day ta. Siyak ti makaamo, Manuela. Ngam, anya ngay a business ti kayat mo. Linyak ti agluto, tata. Iso akarinderya ti ipatakder ko. Kat agyaman ak unay iti ado at ulong yo, sir. Talaga ang wais day ta babae. Kita man nakapatakderan iti karinderya di ta sango ti balayda. Kani, nagado ti mapanmangan. Inaldaw ama punno ti karinderya na. Huwag nga rod. Adumot ten atinaliksab na itila kay anobyo na anya. Huwag nga rod No siyak, jak lama ito rada pag negosyo ti kwartaan na hot-hot ko. Sapay umaya mo ti banglo ti masida dita karinderyana. Makapabising. Intan sa umutang iti sida unta. Tari, awan pa'y naluto ang masida. Awan mo't ngayon maigatangan iti masida. Ingkala umutangan iti istora. Saan na dita? Di mo mo't ipadlo ama ibusan ta iti kwarta lakay. Nanang, addamanan medalyami nga agkakabsat. Ay, wow! Talaga, anak ko? Ay, kablaawan kayo nga rod, Agyaman kami, nanang. Uray adda wal dagiti kakabsat ko, nalaing damat gaya medya eskwelaan. Ala, an-anusam dagiti addim no nawulwul da. Saan abale, tainton dumakkel da. Maikaton ti kinawulwul da. Gagangay iti ubing ti kasta anak ko. Kat si kapay latimang tulong kadagiti addim iti assignment dawan. Tani, makumikumak iti karinderya tayo. Uy, nanang. Di kay madanagan. Anya mo dagiti agrado mo ngay buyit. Pasig mo't awasay anaparisan iti itlog. Nanang? Kan apa day tao Nagado ti absent mo. Masaduta ka sumrag. Nagrigat mo't ngamin ti sursuro day di pag-adalan. Kat kasano day ito ngay? Agdubli ka. Isungarot apa-apayaban na kayo ni Maestrak iti. Takasarita na kayo kano. Tabarang maipasakpay. Ngam di kayo mo't ngamin napnapan. Anya? Kasanaw asaan ang mabagsak. Kat baybay anyo mo nga mintaan akyaw, Milya. Agmay salangarudan nga anakyaw. Ngam di yo pa'y matutukan mo. Takasanaw.
Day talamang sarsarita iti padayo at tao ti ininto na rin yaw. Uray awan ka ninyaw, basta adda maichismis yaw, ayos laeng kada kayaw. Ah, Anya ngay ita, di agdoble ta anak yaw. Di yung mga tulungan iti leksyon na. Rebeng na, isuro yung lata dito'y balayaw. Di yung iya sa amin iti maestra na. Taaduda nga agkakaadalan. Di na matutukan amin ida. agsardeng ka lang aron nga giskwilan, buyit. Yes, kay kayat ko ananang. Nanang, umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman nagtadinak pinaay iti arapaap ko para kan ka anak ko. Agyaman akmat kada kayo, nanang. Taureg may sa kayo anang paadal kanyak. Kan kadagiti kakabsat ko. Naipaay mo dagiti masapsapul mi. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aginggat ka ba ulak? Ikarigatan kayo nga ipaayan iti napintas amasakbayan, anak ko. Inton addan trabahok, nanang. Syaktun ti mangituloy amang bayan iti utang niyo kini Tata Arman. Ay na, di mon panunutan day tata nabayada kun. Nabayagan ang nabayadak day jay, anak ko. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Sumrikan boy. Sana siya tikarkaritan nyo. Tadagas kayo kanya. Addan dagiti agama. Sa dino nga'y tinangkakitaam ka ni buyit lakay. Ijay crossing ah. Mangibabay hindi ang anak mo. At daman dinanog nan. Chinansingan na pa di balasang agbanbantay di store. Unay mo tikas ta nga aramid mon buyit. Day talagpapanawa tararamidan. Di ka pa lang arod mga asawa. Tadya ito asawaan tag problema kan ka. Wen, mga sawa ko. Danag yun ah. Mga sawa ko niti mabiit. Indarumda ka na jay anak yaw urlan. Ay, uning nga ron nanang. Sa bali man nakalukwan tinaramid nan. Nagtakaw ka no ijay store. Ay, anyan. Kakaisuna nga anak yaw. Ngam na baybayan yaw. Di yun na isuro ang naimbag ti anak yaw. Uning nga ron nanang. Maamiris mi itan day ta abidot mi. Ay, agsasarunumot tin akalukwan tar aramidan ta anak talakay. Tunggal mabartek, agkabil, agchansing ka nagtakaw. Mangibabay na diyang anak ta. Katanusan nyo ah. Tadi yumot ngamin insuro ang naimbag ti anak yaw. Ngam saan pa'y analada o ti amin. Bagbagaan nyo lata. Tapatyak ngagbalbaliw pa'y dayjay. Ay, wan ananang. Tutukan min da anak mi. Masapula bagbagaan mi. Takababainan tikas jengar aramidan na. Nagpagradwar ka man gaya man idikal man Manuela. Ha? Ayun, umay kayon to numanam. Taadda basit pagsasangwan tayo dito'y balay. Ay na, naimbag ka pa eh. Paggraduar ka, paggraduar. Upatan dagiti na paggraduar mong anak mo. Kaasi ti Diyos, Melia. Kantultulungan dagiti talong anak ko para iti tuition dagiti adbida. Ay, makapaapal ka. Di adalon dagiti upat nga anak mo. Madamdama, jay buridak mong tagturpos. Di adal to amin nga anak mo. Nagsisingpo dapay. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag idi, Melia. Nga agbalinda ko maanasaya at nga anak. Ay, sorry ah. Naadaman na isawsawang wano madian na aramidan mi kan kay tikal labas. Pakawanan da kami kuma. Itala na ika nakititurad nga umayagkid daw iti pasensya kan ka, Manuela. Ay na. Awan kanyak day jayon, Melia. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Iso alipatam daytan. Awan sakit tinakam ko kada kayo, Melia. Ay na, agyaman ak nga rod ano kasta, Manuela. Nagsaya at ka tao.
Tauray pinadpadakes da kay ti kalabas. Di da kami indardarom. Kat nagsaya at kalatta kada kami, Manuela. Pudno ana sakita na kiti damo kadagiti agkakasakit nga ibagbaga dagiti karubak ngam kit di sana ka nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Inaramat ko kit di day takarit tap nagpursigiya ka mangisakad kadagiti anak ko. Kat ita di adal aminan dagiti 5 nga anak ko kat pagyamanak unay ti Diyos an namarswa tadi na kami binaybayan. Alakastan tigayim mo Manuela. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Agyamanak manen, kada kayo amin, God bless, iti tonggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Iping sa napudno nagan tintay drama, Dear Manang Bianang, nalakaya na kabaro ta idikaw ubingak trabaho tim pamaysak. Isadyak na sango tinagaram. Kat idi nag-retire kon kayat kun ti mga sawa ta masango kon ti agaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, papanamanan ka ba guys? Manipod simmangput ka, inaldaw mo't ta narumwar ka. Daytan sa mo lagin inom tararamida maun. Sa anak nga ginom ita, Manang Loreg. Nay, papanam nga rod ngay. Inak man nagarem, Manang. Nay, kunak ano awanan plano mga sawa. Kunak naglaklakay kalatan na baraw. Manjakmit ah. Jakmit ngamin nasango tinagaram iti kaubingak. Tatrabaho tim pamaysak edi nga inaramay. Iso nga itata nag-retire akaon. Saan ako nabisay? Masango kong ti agarem. Ah, ako na. Mabalin pa'y magkede ah. Talaga mabalin pa ya. Napigsaak pa'y mate. Natibkir pa'y nagiti tumang ka. Makaten round sakto pa'y agtaray ijo oval ti skwilaan ti elementarya. Ah, Sige, tama pa na ka. Ay weng, bangbang luman malang. Naibos mo tay bangbang lukaw. Gumatangak pa'y lano bigat. kaing kakitaan ni Jay silid ko ah. Adaw, tibang banglo ijay. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ha? Ni Tata Iping, da kayo mo't gayam. Asinot masapulyo, ni tatang ko ka di. Saan ading? Sika. Ha? Ni, apay tata, anyat masapulyo kanya. Kwa, pastir kenak ah. Tapno maibinsa-binsak nga ibaga tigagarak. Ha? Ala sumra kayo tata. Agyaman na kading. Agtugawa ko na ding. Imayak, taumay ko idarirag. Kupi-kupak nga ayat ko, ading. I love you. Diya ko nagpalpalikaw pa'y, tanay. Mapanan titawang. Lakaya kaun. Iso amay mayat no direct to the point ti bagak. Tata. No pampanunutem ti kinalakay kaun. Tawin kulat lumaklakay. Ngam ti puso, rikna, kinpigsak. Ubingak pa'y. Makabagkatakpay ti may sasako abagas. Ora itaray-taray ko pa'y bagkatin akit kabailak. Anya? Nadamag ko nga may awan nubyom. Iso nga awan mo't siguro ti agungitan niya. Adeng. Kwa, kasla tatang kamutin. Katawunam ni tatang ko, saan? Uweng, ngam ubing tilangak ngam ni tatang baw. Kun napigpig sa ak ngam isaw. Nabakbakidak pa ya. Kwa, saan kayo aparigatin nga agaram? Taamin tayo, adda karbangan na nga agayat. Iso na laang, tadyak amon no addagasat mo kanyak wano awan tata. Adda ko nam ngamin aadeng. Ngam di ka matalagan. Tasaan ka dagdagin ang mga klon kanyak. Agurayak. Basta di mo kumamot ibay-bayagin atanay. Kamkamatik ti panawan ading Jemina. Kitsapay la kuma. Tadalam na makin ka.
Anyat kit kita dita ka ba, guys? Ni pare susi mo kalablabas na. Itulod na ka no, dagi jay apo ko na. Naimbag pa day jay abats ko, tadan apo ko na. Ngamda tao, agar-aari makpailang, mangrugrugi akpailang. Aga talaga kasta Ibagbagami ngamin kan ka idi ang mga asawa ka ngam di mo matpatpat dyan. Ay, nuapay mo't ngamin at ibabawi kit kalayon na mauday. Nagliday mo't gayam tawan pamilya na. Nang runa ita, taawanan ti trabaho apakakumikumak. Kat, asino nga rodar armam? Ni Jimena putot ni Elpidio. Anya, nagubingay. Apay awan lat makita makatawa namon. Ubing ti kayat ko, tapno makaputot akpay. Ubing unay day jay. Imbag no kayatan na ka. Amo namot nga da pensyon ko. Saan nga agrigat iti sidong ko? Iso adak kilakit di tinamnamak manang. Kanayo na kasarungkaran. Tapno ma-develop tirik na kanyak. Nalakala apaklunan day jay. Aw, nga ta. Para makita kabagays. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ha? Ay, sumrag kayo, Tata Iping. Agyaman na ading Jemina. Agtugawa ko na. Kumusta ading? Adda ka di mo't lanam-nama? Kwa, kinasaritak ni tatang ko. Kat inungungtan nakmutan. Taapay ka nung in-entertainan kayo. Ha? Apay ka nungay? Di na kay ngamin kayat apara kanyak, tata. Iso asar dengan dakon asar sarungkaran. Anya? Di na kanu kayat tila kay nga agbalin amanugang. Anya? Nakarumot day ta nga amam. Unam mo ilan san alakay. San mo't amadlaw alakaya ka? Kaslain inaunan tupay iti sa nga pulo at taon ni tatang mo gamsyak. Jak kayat ti maungtan manen. Iso asumapol kayo kuman iti sabali nga armenyo, tata. Nalastog una yan day ta nga amam. Ibagam tuman nga ron nga isublina tay binulod na awasay kin martilyaw. Nabaybayagan a binulod na day jay. Ngam di na mo't lay subling. Ah? Sige, ibagak to, tata. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. No siyak, ninamnama kung ti kasta mapasamak. Tamo ka di nakakayat ni Jimina. Kaya't nakumamit na dya Jimena. Ngam dya amana tinapilay. Iso ti kontra ti panagaram ko itanak na. Wan kit dit utang na yung pag-anakam At dapat binulod na awasay kin martilyaw. Di na yung subsublay. Kunam ipadawat mong dagijay kan kwa na. Kunak no nalipatam dagitan. Linipat ko matatalagan kahit maipalagip mo't nga raw takas jay mo't ugali na. Kung naman na itultulong ko kinkwana. Nalabaybay amday tan. Aklunam tigasat mau. Di ka sumanaw akasta. No agaram ka ngamin. Tay saan nga ubing nga dayong amsika. Pilyam mo ngamin tay katawanam Saan nga rodin nga aganak no katawanak? Tekaw ubingan na. Tapno makapututak pa itilyama. Kumatangak man, Loida. Anyat gatangem, Mang Iping. Sabon man apagdigos kan panglaba. Kumpurme no anya abrant adda, isong. Mabiit laeng, Mang Iping. Tesi, yawatam man ni tatam nga Iping itigat-gatangan na. Wananti. Nay, damit gayam na pintas abalasang akadwam dito istor mo, Loida. Kapinalom ka de. Kaanakak, Mang Iping. Awan pa'y trabaho na. Iso nga inayabak pa'y la dito'y. Tapno at dakad ka duha. At to yan tigat-gatangan nyo, tata. Agyaman na ka, deng. Ay, tinapay man pa'y kung Diyos. Taag merinda ak man pa'y. Agis tambayak man pa'y dito'y sango ti istorya. Anya tinapay, Mang Iping. Kumpormin na. Noon niya tiyawat ni ading lapsat akanakam. Ay, Loida,
ang mga no aglutokan. Panagluluton kay, ingkagluton, tamaliming. Ha? Sana balay, tadatoy ka na ka mga aglako dito. Nakaluto ako na. Masapsapa ak ngamin nga aglutluto. Nay, di mo pa insirik dagi jay na baam. Ay kalablabak laeng dagita. Nabasada pa'y iso nga uray jak isarakan mang iping. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. At napagatang mo manang, mapanak ijay store. Ay, gumatang ka man nga rod iti kape ken mantika. Weng, nga medyo mabayaganak ka, tagis tambayak biti jay. Makadlawag kan ka kabagays. Kanayo na matan ti mapandita store. Anyat kagagaraam dita. Kras ko, jay kaanakan ni Lloyda. Jay napintas ngagnagan iti tisi. Aday ta ka manen. Mahilig ka iti ubeng kan napintas ka lakayang kan. Di pa ila jay ikit na ti kurso na daam. Ni Mariloida. Makas-asawa day jay ka. Takanayon na nga ibaga kanya kakayat na ti makiasawa. Isu na lang tawan ka no maagaram kang kuana. Agpada kayo anabaakan. Isong agbagay kayo. Oray, pay nga tayo isun tinabat-bate a babae dito lubong. Jak tulatarman ni Lloyda. Ay nagloko kan? Nagsasao ka kung namala na sino ka katairan kan kabaknangan nun. Oray kumano ka ubingam. Kaya't kung marunong ti makaputot. Iso ang mga sawa akta kayat ko ti agpadaw. Kanaimbag no kaya tanda kadagitang ararmam. Ay na, pakita akla tinapuskul apita kaida. Mainlabdan kanyak manang. Anyat gatanga mang iping. Kwa, agmay-may sakan sa ita. Aglablaba jay ka anak ka. Addad ita balay. Ay, inkasublatan nga aglaba. Ta iso ti pagbantayam dito istor mo, Lloyda. Bado na mutla dagitay lablabaan na. Iso abay ak nga iso ti aglaba mang iping. Ay, mabayag nga ta amalpas. Mabiit. Apay aya. Ay, kwa, awan. Kaya't ko na makita. Kinada ko maibagakin ko na. Ay katag merienda ka pay Pangururayam ijay ka anak ka mang iping. Anyat kayat mo merienda. Ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Sapay medyo mabisinak. Wan, ala, ito dumti kayat mo merienda. Ta ilibre ka mang iping. Oran niya di taloy ta. Kumpormain. No kayat mo akat ilibre ka pa iti sabon, mantika, asukar, gatas, kape kandilata. Ha? Ay, isaning. Kababain. Ay na, apay nga agbain-bain ka. Kat awan mo't sabsabali. Ala, agmerienda kan. Tabal ko tak dagiti ipadawat ko kan ka mang iping. Makitam, talaga crush na ka ni Lloyda. Nagadutin na kan ka. Oray, paingatan itad namin kanyak di kargat istor na. Jak tulat na masursuro kaya tayo. Ay grabe ka mat, iping. Laklakayan kan ngagpili-pili pa lang. Di ka anakan na ti kursulata. May mayat dyan tina, ta sigurado akayatin na ka. Imposible akayatin na ka, jay ka anakan na. Ubing kan na pintas day jay. Saan nakaskan ka ti type na. Tayo ubing kan gwapo ti kayat na. Basta jak mapukawan iti namnama. Ituloy ko ti agaram kinitisi. Anti, adda mananday di ala kay iping. Da kayo man ti mangsangugan ko na. Wano saan pagawidan yun. Ibagayo nga awanak. Apay, talagang awan namnaman akin kakaanakan. Awan na pulos, anti. Pagan ano kumamangay. Kat bastay damon tapno sardengan na kanasarsarungkaran. Imbagak mga awan naman na kanyak. Sumapol ko man iti sa baling armon na. Ngamdagulit mo't. Agpasyar mo ilat tanting. Ala nga rood. Sige, tasyak ti makaamukan ko na. Sangwag ni Mang Iping. Jay ka na kam kumati kahit ko makasarita, Lloyda. Awan mood na makisarita kan ka Mang Iping.
Imbaganan samot kan nga awan namnamam kan kuana. Saan aya? Uwain, ngam amangan no agpakpakipot lain. Ay saan? Amok nga minti type jay ka anak ka, Mang Iping. Iso adi mo ipilit ti bagim kan kuana. No talaga adi nakakaya. Ha? Adumot dita ti mabalin mo apang ibawingan itiriknam. Saan nga min adagitay ubing ti armum dagitay addan edad na. Tapno sigurado nga aklunan da ka. He? Kasano ang makaputot ak ngayon no? Bakit tasawag? Kat mangampun ka. Manjak, alagarot tagawit akong. Agkapi-kapay Iping. Wano, Diyos ti kayat mo. Yaramidan ka iti fruit juice. Kayat mo. He? Saan Nabsugak? Sige, mapana akong. Nunto pa'y makasawa ka, nagpili-pili ka kabagays. Sana ka mapukawan iti namnama ka bagais. Agsapulaklat tayo ti ubing armag. Imposible nga awan mapasungbat ko. Lakay kan. Kunam kam kamatem ti panawan. Ngamda kita mo sana mangayat kan katar armem ngamin. Niloy da ngaminan ata sure ball da ja kaya naka. Manjak, awan riknak kan ko na. Bakit hindi jay? Saan nga ganak? Papanan nyo, auntie. Mapanak man ijay balay dananam alori. Inakla makis istorya kan kuana. Agbantay ka dito istorwan. Ha? Rumor kayo kasta ti suutyo? Anya kumatmadi dito isuot ko. Napudot nga ron ti panawan. Iso nga ag short pan met da tao Apay, da kayo lang nga ubing ti adda karbangan na nga ag short pan. Uwan angam naging pismo ta short pan nyo, auntie. Agsarsaragasag mo. Bay saan da mo maala? Mala, mapanakon. Ayan tayin supot ko abalon ko ngay. Meriendaan mi ijay nga agis istorya. No kas pangariganta, aklonan ka, sure ka nga hanak nga pagtrabahoan. Huwag nga rodlala. Basta pumanaw kan dito inuman na pagtrabahoam. Agawid ta ni balay. Maitan mo nga ta amin nga kailangak. Wayng, at dapat pensyon ko. Sige nga Rud, aklonan kan, epiyang. Manang Luray, at dakadwak asimbang bike. Manang, ayan mau. Adda kami dito'y kusina kan ni Loida. Umay ka dito yan. Umay ka darling. Manang, amok tinubyak, nilala. Naimbag nga orasyon, nana. Ay kastamait. Mala, tugaw kayo, tag merienda kayo. Sige, patuloy ko Manang Lori. Inton maminsan manan. Anyat ginagara na dyan babae dito yung balay Manang. Nawan, imay lanaki si istorya mat Manang, asawa ko nilala. Agdin na kami. Ang naiden dito yung balay. Di kay agkasar aya. So marunong to Manang. Planuan mi pa na yung bag. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Kaya't ko dato nga sapatos, epeng. Manungay day talala. Nalakala ang mat kay di. 4,000 lang. Ha? Kitala. Ipadas mo no umanayin gatangan tan. Impadas ko na tatay kat eksakto nga perperme. Kan gumatang ka man iti jacket ko. Daan nga minan je jacket ko. Kan bag ko ma. Ay, kukwa. Ay, sagmamanungay na kita. Amangan no awan agbate akwartata no isaping ta amin. Kunam, itad mo amin nga masapul ko. Kunam, amin nga dawatak, i-provide mo. Ha? Ay, sige nga Rod. Hala, ingkamang kita iti jacket kin bag mo. Pangusaram iti kwarta, ipeng. Apay naibusan tayo pensyon mo. Naibos nga Rodan, Manang. Kasano adi may boss?
Kano agpensyon ka, diretso maadago si Jemaul. Nagngingi na dagiti gamgamit Jenubiam. Ay, nga ron. Mabiit ang maibos ti kwartak no kadwak ni Lala. Apaan nak may tnudyak maitid ti kayat na. Kaya ta sa wanday ta, kwarta laeng, ti kinayat na ken ka. Sinaam ki din. Kunam melan na sino abak nang nagkawkawais. Pati dagiti bag na nagngingi na brand. Isumit nga minti kayat na Manang. Alan pautangan na kong tarumwar kami. Ayawang kwartak. Rumwar kayaw, kat, ingkay managastusan. Income lamangan iterwar, Manang. Nawang kwartak. Agluto kayo dito'y balay, ta iso kanan niyo. Pasensya kan Lala. Awan mo't kwarta ni Manang ko. Awan usarin ta arumwar. Anya matdatan nga, kundi kari ka kanya nga, hamamat gayam nga matongtong pal. Pasensya kan. Urayan ta ti panagpensyon ko malen sa tarumwar. Manjakun, madikun. Yeah. Mabayag nga urayan data. Agawidak pa nga ro data, umayak to, nagpensyon ka. At damadmadlaw ko kada kayo, ante. Sumiksiksi kayo. Ubing kayo, pay. Ha? Aya, ka-thank you, Tesi ka anakan. At danobya ni Tata Iping. Ngam papintas kayo pa'y lapapintas, anti. Ha? Apay, dakas aya. Urayan nyo kadilata nga arman na kayo. Nga ure adan nobya na, anti. Ay, hagtal na ka man. Saan atila ibagbagam, Tesi? Apay na uli magkakabagays. Kasla na nagdipang panunutam. Ay, nilala Manang. Dumaw dawat iti 20 mil. Ngamidiawan na itid ko. Sininaan na kon. Aniya? Ay, anya nga, di husto jay kunak. Ajay pensyon mo lang, ti kinayat na. Ay, talagang sasaanak ka para iti ubing abalasang Manang. Pangbakitak sa talaga. Kay tagaram kanto pa iti ubeng kan napinta sa balasang. Saanin? Adon tinasayang a panawin ko kalagita babae. Pati urnong ko naibusan. Kaya ngamin katawin nam ti armam at sigurado. Tapno adakad kadwam kasjay. Baybay amon ta anak. Uwan Manang, talagang sa anak ang maparaburan iti anak. Isu ajay addan idad na tarmag. Asino ngay? Niloydan na, takayat ko dayjay nga agbalin nga ipag. Sige, nadlaw kong agayat kanyak na di aloyda. Isu nga armak man langan. Kat no aklunan nak. Ag naida kon ija balay na. Tatulungak nga aglako ija istor na. Isu nga alaya kon dagiti kaus ko dito'y Manang. Tadiritso bakwit na ito yan. Taamo ko aklunan na kadagos ni Loida. Ay na, subliam ton Alangan na bagbag ka tamtabadom. Wen, tapno mamaminsan ti bannog Manang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Iping, si kamot gayam. Apay, anyat masapul mo. Awanin ti ka anakak. Nabayagan anagawid ijay lugar da. San aday ka anakam ti gagarak, Loida? Sika. Anya, apay. I love you, Loida. Kat no aklunan nak. Ag naida kon dito'y balay mo. Inala kon dagiti kawus ko ija balay. Ala, apay nga itaka lang agaram, Iping. Awanan naladaw kan. Addan afam ko. Ha? Sumangpot inton bigat ni Alexander. Iso amadam ti panagdalus ko. Sabtek ijay airport inton bigat. Umay ka, kuyogan na. Ha? Ay, sanin. Kano pa nga daafam mo? Nabayagan Manipod adin sangpot mo anobyam. Simali akon iti dating site. Kat kasi nakasara kak iti nasingpot. Kan gwapo nga afam ko. Ha? Kastaya. Alangarod Good luck, Loida. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Di ka mapukawan itinamnama. Ado pa'y ti mabalin mong arman dito'y lugar tayaw.
Adu pa dagiti nabaakan na babakit kan balaw. Mangpili kan kadakwada. Sanain, babakit mo't unay daginyayan. Nasurok samot at 70 ti taw-tawin dan. Katapno at dalakad kadwam mo't akas jay. Ho? Bayamon na akong companionship dita. Agtarakan aklangan ita ado adingwain. Taisudan tagbalin akad kadwak. Gimatangak nga rod iti kalding baboy patok kanda dumapay kat isudan tinangibukbukak iti atensyon ko. Lumakayak matan kat sumalugan ti pigsa. Ngam kaasi na jak agsaksakit. Nasalun atak latata kanayon ti panaghersisyo. Alakastan ti gayem mo eping. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan. Diti drama tayo Manang Bianang! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo JENA ALMOITE. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod man kinikab sa lirio sa napudno anagan tintay drama Dir Manang Bianang. Talo kami ngagkakabsat. Dua ababai kanagmaymay saak alalaki. Ulila kami iti ina iso ati amamila ngan ti kadkadwami iti balaymi. Numay panggap iti sanikwa adag agum ti amak kat iso ti malaan dagiti dua akakabsat ko. Dilawak ti kasta nga ugali da iso pasaray siyak ti kontrabida iti balaymi. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Ne, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pay laang manang. Ha, nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Ha, aguray ka. Apay akasla nayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimendan samot dito'y ayan ko, Danilo. Nick, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon, manang Maya. Pagbalinimot nga agum ako ni titaga. Ah, naisaan mo't akasta. Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangkuti dita, manang. Awan mo't umay ditoy. Tadadag iti aso abantay ko. Kasla na yakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawan. Kanayon amayakar day taamuhon. Imahinasyon mo lang day tamanang. Pasit siguron ti panagbakit mo day ta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan day taamuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta ah. Ila akong kidi day talotay manang tagatangag. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit iba timla dyan nagtuunan ti balay mo, amana. At dalaki pagyan mayateng. Awam mo ilat mang tawid. Tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daanak ko apatawidak. Kit neng, kurang ti patawid ko. Kat noan niya ti adda maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da kabagay. Kunak man no dito'y tayan ti buddang ti dagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngam ita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga rod ngay tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngam saan pa a final data? Ha? Ti amok nga rod kit ijay pa'y din. Nalawlawa ti kukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang kan ni Auntie. Tawam mo't anak kanasawa na. Ngun nga raw, no kaya't nakidi pa'y akit ila ko ng tidagana ta hulugak. Ah? Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pag nadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basik ah. Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata daan nakyo. Tapno damot ipatawid yu kada kami tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag nantiyaw. Tay ilako na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yu kumaliplipatan na siyak ti inauna nga anak yaw.
Isarumbang la na lawlawan to titawidag adaga. Naimbag nga orasyon, ante. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si Kamat Gayam, Lirio Barok. Jakpay nangan, urayak amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluton iti si Dayo, ante. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kentorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lamisaanan, ante. Mala, taibalis ko biit, Lirio. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman Barok nakasingsingput ka kanyak. Si kalat ka anak anasingput kanyak. Gaputan na singput kayo mo't kada kami, ante. Mala, mabana ko, ante. Mangan kayo ton. Wan, Lirio, agyaman manan. Nakasingsingput at talaga day tanga anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo. Ni Lirio ti kasingputan. Iso tinaasidagoon ay kanyak. Banag apakaragsakak launay. Siyak ti buridak. Iso arumbang la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga yakas ta. Siyak tasyak ti inauna miya. Buridak ti rumbang akaadwan iti tawid. Saan nga inauna, Manang? Inaunakit di kasta ti patakaran no may papaniti tawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana lay tataw-tawid ti pag-apaan nyo. Si bibiyagak pa lang, ng pag-apaan yun day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak, sayo alain ti tawid yaw. Saan mimat ngal almanen, tatang? Ipalpalagip milaeng. Nangruna kanyak, tasyak ti inauna. Siyak kumati kaadwan iti tawid to. Siyak tasyak ti buridak. Anyat pagsinsin nung bata nyo, aya. Manang Brenda, Mia. Dayta miya ibagbaga na kay din nga isukano ti kaadwan iti tawidon. Siyak tasyak ti inauna. Mala, tapno awan Riri. Pagpapadaan ni tatang ti ited na atawid tayong anak na. Saan na mabalin Siyak ti kaadwan. Siyak apaya si kangay. Husto daytan kunakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ng pag-apaan yun. Maturog kayo gitin. Rabiin. Manang, katanga kong talon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Ha? Kat no ipatpatalon ko day jay iti kasinsinta. Siya kung timang talon, Manang. Kabsat nakmay. Siyak tikang runa na apang ipatalunam iti dayjay. Wen, ngamjak ila ko day jay Danilo. Sino kumatimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin ton matay kan, Manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Kanyat maramidam ngay no natay kan taon. Kat jay talon mo ngay. Adamat taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sabali apakitalunan na. Basta sublata kung atalunan da dya, Manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak tupay nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatom latan. Ne, apay ana idendin manin to'y mohon dito'y. Nagadayo mo ta ayan nan. Ije mo't abanda ta amok nga ayan da ito ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manan ni tatang. Isublik da ito'y. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikadamki din. Saan mo't adito ito ayan da ito ya? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat itawidam to kin ni tatang. Madi, tagsasaor miya. Kasimot na antimaya Gaputan na singpot kan sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Or aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti ginasingpot ni ante? Kaasimot. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Oray pay. Noan niya ti para kin ni tatang. Isulang Di tayo almanin ti saan tayo ako ko, Mia. Kasanungay, Manang. Nakapanunot kan?
Ila ko mon jay dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jak ilako. Kay numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta jak ilako ka bagis. Iso apasensya kan. Talunag nga rodin. Paras pasak no bigatan. Nakisarita ni Insan Taapidong. Lumabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti priority manang. Takabsat na. Basta sublata kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam tong arod ni Pidong. Saanin? Apay, sino dito apidong aya? Dagana aya, tabasapol pa ila kasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sa nabalay, tagbingay tanto iti maapit. Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa. Apay ngamin ang sinublat yo no saan yumot gayam amasango at trabahoan. Masangok, basta dakadwak. Tulungan na ka. At dapat trabaho tatang. Lipasen mi pa balay nga aramidon mi. Ala, takamin ka ni Mia ti katulungan nyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kin ni Mia. Ha? Malagarod. Naimbag kayo pa ita muda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang. Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa inulat duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day ja amuhon ande. Nadlaw kumot daytan Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidenden iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga tatinang idandan? Ni tatang samit. Paiman tayo sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kas jay nan, awan problema kanyak. Jak kayat tikas dyan nga style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kidi ti tawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sa baling arod ti ugali dagijay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung dagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da. Umihingar damat. Umdasla pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makorektar ante. Ala, bay amon Naimbag pa'y kan katanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, barok. Taday tanto ti mangitundakan ka itinapintas amasakbayam ka anak. Ante, manulat tawanan tinabatbati apan nagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang mata, ante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agkabsat ka ni tatang. Saan mo ta mabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayan. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Iso akapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha? May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan nante? Narigat ngamin ti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon na asino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo, jay inauna ti pilyan nyo. Ha? Di ka agdanag ante, tano kumapsot kayo, siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito itikan ninyo no nakapsot kayo. Saanen balasang ko. Kabaelak matkit day nga uray awan mang tulong kanya. Ay makamu kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak atanay. Narigat aga-apay ito nawang kayo nantay. Iso na saya atay addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa nikwayaw. Agawid kan Lirio, malimon barok. Amangan no sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog ante. Anya,
Inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako nanti. Saan ako nga ubing abasit? Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan nanti. Day of mintun bigat agbiyahe ti boss me. Ay, kasta ay Ay kat makaamo ka nga rod No siya kay kayat ko taadda ka duwak. Masya nakarod kada kayo nanti. Awan kad kadwayo diti balayo. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan lang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan anti. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod yung absatyo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papaniti daga. Imay man kit di kalmanen Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod masa asikason ti daga na. Nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga ginanan. Kastamot nga rod ti bagbagakan ti. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya? Ada nagnireklamo di na minsan. Minulaan na jilabos ti daganan ti. Una yun day jay nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko ana? Wala nga rodan ti. Dayta ti dilawak iti amamin. Asino ti sumurot ijetalon? Tulungan dak nga garadaw. Si Galeryaw, umay ka, tulungan dak. Agtutudo tatang. Mayat kit di kastoy apanagarado naluknen ti maaradaw. Agkimkimat pay. Delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumarain. Tanapig sa titudo ken kimat. Delikado tatang. Sakit ti isuro mo. Nabayagan na kastoy tar aramidag. Ngumjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tagunay Unay mo dito anwangay. Ala agawa am ti magnatanay. Malami na kaon. Kaya't kuntag ka pa'y. Hik! 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 Alay! Tailas tanday to'y akinilang. Aginanakan taon wang. Manang, agrubot kayo tentay kitaan ni Tatang. Nakimat ka no. Anya, Allah! Ay na. Dayto yan ti bagbagak. Kunak ngamin asandan arumwar. Ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anak kay Tatang. Huray siyak. Tiyamok. Kanimo sa anak ko. Nasakit yung ulok. Kinkaslay miro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day Tatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta. Naganaw ang makimat dita. Payasak pay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, Tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Diyak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikriknak. Malagdandanagak pa yan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigatanak pa yung agagas. Lutantuma. Jakul baka trabaho na imbang manang. Anya, ala agkararag kalata akabagis.
Inot to ti panagimbag mo. Awanan. Diya kung makatrabaho. Kasaron ti talon ta. Diya kung masukay. Baybay am dagita. Taadda ni Lirio ang mga sikaso. Kandagiti dua a babae nga anak mo. Manang, bayat ti panagsakit ko. Ano ti Mama Amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almanik amin na nag-aaba. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at agag-agom kaya bitisan ako kwa, Manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo. Wan, husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo mata kukwa, ta saan anasaya at ti kasta. Pakawanin ko ba, Manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, Manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto iti kanan nyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ni daw. Pangaldawan Mia, subuha mo ni tatang. Wan Manang. Ay, sino kay tayay? Ni Mia, wano, Brenda. Aday takay manan. Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. Ay, awanan. Madaglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Marigata na aganghes. Ay na, makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutag tabarukong yo. Payakas to'y di mapaspasama kanyang. Dusak samot tanda ito'y. Sana kayo. Di nagtultulaan ng anak ko. Di kayo agag-agom. Nang runalusan niyo ako pa. Baday, tikas na. Tatang. Nagsing-singpit kayo, anak ko. Wine. Di nagtultulanan. Tanamiris kung naging jaya bindot ko. Nasayat ko wala ang taramidan niyo, anak ko. Awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. Wan nga rod Manang. Makaikawa mat ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na, sakba nga impulang na tibiyag na. Wan nga rod Ay, pudno ti imbaga ti amatay ho. Sana nasaya tagbalin nga agong. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabas asaan nyo nagustuhan. Oray siyak mat Amok nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Iso sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipinasin siya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsuta kon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon ti biyag ko. Iso asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaliryo. Asikanto timang tawid iti sanikwa ang apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Iso asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adaka. Anya?
Apay nga asak lang, ante. Jakmat almanan day di adaga. Basta, sikati impanagan ko itid ay jay. Sikati kayat ko amang tawid itid ay jay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wano saan. Desisyon mo da ita, Lirio. Jaket abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Iso pagbibingayan tayo atalo day jay. Ah? Anya? Jakayat nga dad-adokan basbas si titawid na. Tigayat ko, agpapada tayo amin. Iso anoan niya tanda kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinnadang. Agbibinningay. Nagbibingay kami nga rod iti husto kadagiti kakabsat ko kat nakita no kasano ti panagbabawi dagiti dua a kakabsat ko isa naragsakanak iti husto tanamiris da dagiti biddot da iti kalabas. Kat itadan bukod mi a pamilya kat napintas latta ti linnangan mi nga oray adan pamilya ti tunggal maysa. Alakastan tigayem mo Lirio. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayamyo JENA ALMOITE. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastiman ti kunani Kabsat Eileen. Dear Manang Bianang, nakanobyo akiti lalaki nga awan trabaho na. Ididamo na singpetmet, isungay nayat kulat nga uray may sangay standby. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, iniinot amadukduk talak ti dagduma pay nga ugali na. Malaksid asadot na bisyo pay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nanang, mga asawa ako man. Kahit kun nga ikasar ni Eileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. Adda mo tayo dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kun saan tayo nga agpansit. Kun bayamon tarikado. Isabaw tayo latan ti baboy. Ay saanan, masapul payla ayaday takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam. Saan ba't abalasang? Kat balasang manen tabalo kit nga rudayn. Ay nauray an-anwam. Balo lata ti awag iti dayjay. Saan abalasang? Ha? Agsaysayang kala iti kwarta. Agdin na kayo latan. Saanan day takasar-kasar. Gastos la day ta. Amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklo. Pakasarsaritaam to paylaeng. Iso asaanan. Agdin na kayo latan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Adula amin day ta kasar-kasar nanang. Sidaan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rod mo't ti kunak. Baybay andan takasar. Agraraman mo't na di ababae amay kasar. Kunam mo't lang nasinaw ababae mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay kayat ni Manong Dayjay Kat adumot ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro day di ababae Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na. Saan tajay mo baro? Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na. Awan ti maaramidan na. Tasyak mo't la ti masurot. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa. Agdin nadalatan. Bayamon takasar-kasar. Tawan kwarta. Pagdanaan dangay. Diyak mo Ngam no siyak ti masurot. Dito'y balay ti pagnaedanda. Tapno mabantayak ida. Tamangan no parigaten da di ababae ti kabsat mo. Amangan no anderen na. Ay, diyak kayat amapasamak ti kasta. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Anya? Agden na kayon. Nga already kay panagkasar. Wen tatang. Sana bali tata. Tano makaurnungak. Ikasar kunton ni Eileen. Nukasta nga awan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang arog nga agden na Agurnong kayo pa'y. Agdan na kamin kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, pilit mo man ti kay kayat maun si Eileen. Sukiran nakmaran. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kay agdarasudaw. Narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin.
Patsik nga awan to ti pagbabaw yan mi iti udi na tatang. Wan tata, ikarik asaan to nga agrigat na Aileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumot la adinak denggan. So makamu kayo. Kat, pag nagdan nyo nga raw, Dito'y balayan tatang, tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin, nagaduda ijay. ay, mala, makamu kayo nga raw. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nanang, pumanaw mo't kanon ni Darwin dito'y balay. Wan ka nga rod, kunak adito'y balay ti pag naidanday tinubya na, ngam di namot kaya. Siguro, sinugsugan dyan nobya na. Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanyak. Tamin nga ibagak ketong palen na. Kan amin a desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, amo na mo't tantiag kudkud. Iwan nga rod Sigurado nga under na ije balay dati kamsat ko nanang. Ay di napadpadasan da ita, tasyak ti makalaban na. Kanuray da kami akakapsat ni Darwin Adu tayo ang makalaban na no kasano. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Anya tarami damit ang aldaw, Darwin. Kwa, tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Good, numalpas. Anya taramidam nga ibarok. Orayan may mamaganti lupot Tako pinanmi kina Aileen, tatang. Basta lang taramidam on. Di kagbirok iti trabahom. Ha? Trabaho mo ti babae na ita barok. Ado, ti mabalin asir kam at trabaho dito. Ada nga min angkit ko iti ubingak tatang. Nagtrabaho ak iti nadagsan. Amangan nagsubli ti sakit ko. Kat, anyang arod ti trabaho amngay. Tulungak lata na Aileen ngagtrabaho dito unag ti balay tatang. Tulungak ngagluto. Oray ta nalay ngagluto. Nukasta, linyam tagluto. Tatang. Nasayaan nga ron. Kasaritak di ka nakakangad na restaurant na. Ta irekomenda ka para luto. Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat Darwin. Gatuan na. Tayin sirak nakmatan ni tatang iti restaurant ti kasinsin mo. Saan abali tanasing pati kasinsin ko nga agbalin abos mo? Padasag no kabaulak. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Apay, di pa labimbangon di asawa Aileen. Aldawan. Awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti riknaan na. Hindi. May sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, taawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan ang makatugaw apulos. Ay kit anusan na Kasta talaga. Kasano ang makatagad no asta? Aginanapay la ita. Inton bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak ka ita Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa mailangan Darwin. E di kalman. Kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita kay di store na kay gamiti buti ti arak. Ha? Kaya ko naman, jak nakita. Nakaluga na ti tricycle di kalman alimabas di store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para ita anak ko. Di ka mga asawa no, di mo kabala na biyagan ti asawam. Tatang, masikura na ka makikita king ka. Nakailan ka latan di ti balay. Mabambanog da taong agkay-kayod. Ngamsi ka. Agil-ilad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akasta? Kat agtrabaho akto ano aging bagak. Unay kayo matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, anya ka ditaytan. Ala tatang, bye-bye anyon ni Darwin dito Rumar kayo, norumar kayo. Tanasakit nga rod ti ulo na. Pambar na laraytan. Inaldaw lakad nga da nasakit kinkwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balayo, Aileen? Apay nga Pag naidan tangarudan no, pumanaw tan dito Agawid tan ni balay mi? Anya,
Nagaduda mat ijay. Uray tadamot tay sigod asilid ko ijay. Isu ti pagturugan ta. Jak kayat ditoy. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa ti mapasamak. Darwin. Isu nga gimpakikan. Agawid ta ni Jabalay. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Apaya pumanaw kayo. Ijay kami kanun balay da Darwin nga agna tatang. Dinan kayat ditoy. Tamandar kayo ngamin amandar kan kuana. Sintiran na aramida. Kat para mutla kada kayo na ita. Rumbang la asuruan na ti agsalukag. Tadakit nga rud asawanan. Tanyat kayat na. Nanya ti aramid na idibaraw. Isulat taging gang adan asawa na. Ala, di kayon sumanao ta pumanaw kamin. Ay na. Ibagbagakan ka na Eileen. Awan tinapinta sa masakbayam iti sidong tinubyam. No kasta na kanayon. No awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinaamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatek ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami. Nga oras sa daw. Ket gumaget tong aing tun addan anak mi tatang. Apay, pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan? Masuro na kay nanang. Baon ti ama ni Aileen. Ure maturog da tao. Riingan na. Anya, ay nagluko mat day jayan. Apay, nangalaan na ngay iti karbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipasngayken ka. Iso ayatin ang padakkelken ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kitanya pa iti maramid ko kenkwana. Kunak ngamin ide, adito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali nanang, dito'y kamin. San kamin apumanaw dito'y? Kahit kumusta tinubyam, nasingput mutlaken ka. Di nakaan-anderan. Saan nanang? Di amana la ti jakursunada ti style na. Mala, di kan agsubsubli ijay. Unay ka matan Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartek ka pa'y asumangpot. Gad, anya kumagat sa anak matadumaw dawat ken kay ti kwarta paginom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arud trabaho mo. Kanayon ka pa'y ngagbartek. Uray awan trabaho tanak ko. Tadda kami amang tultulong kan kwa na. Wanag kami na ilin. Sigod mag nga amo mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa kinayat mo. Ha? Awan karud ba nga mamanga pa di takabsat mi Tasaan na kang kasar. Adangkit na takapsat mi. Iso di mo pilitan nga trabaho. Kan saan an nairwam itinadagsen at trabaho dayta. Numasikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikatag trabaho Aileen. Anya? Nalala. Gusto tayo tan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid ta maturog tan. Makaturog akon. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Le. Agsaba mat gaya man. Le. Ha? Le. Apa bigbigat nga agsangsangit ka? Anyat sangsangit am Aileen. Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat ti panagbarbartek mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak nga ron mo dito'y balay. Sa nabali? Tainto na dan trabaho. Jak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano akas na tibagam. Ngamawan mo tungtung palam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na pudo ti ulok. Jak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tama si puta namin nagaraw ko. Nung nagapata, imbes amay salat ti kakapak. Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsentidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto daytan. Bigbigat nga magapataman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan tapno lumasin tan iti pagnaedan ta. Basta sao ka, trabaho. Di si kang trabaho no kayat mo.
Makauma dayta dengdenggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, manganan! Wan, mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa ay Aileen. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpot day tiyan ah. Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daanan. Napan man siguro nakiinom day tiyan. Sa nabale, tadi talaka kaaruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, ammo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo la agunget day jayket, no adda mga pakan kwa na. Nimot la Aileen ti mga apakin ko na. Nukas di nga nabartak, di mapapangan, Aileen. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon kumot abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumot latta. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan. Wan, Aileen, kastalaang dayta. No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado timang bagbagakan ko na. Tano siyaklaan, awan denggan na. Mangantayo kit din. Baybayan yun ni Darwin iti kayat ng aramidan. Tapagpalpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta, addan trabaho, Maylin? Wan, insarak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, tas umarunuak tumutin nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pala ang tawag da. Kapilitan nga trabaho ak tadi kamat agagawa. Sa nabale, tama ka trabaho ak tumut lang, bakit? Promise. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nagsweldo ka na, Aileen. Ha? Wan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matiti share mo tagumatang kami iti bagas kan si daan. Kanda duma pa'y masapsapol dito balay. Nabayag mo tanada kami ti agas-gastos iti amin na masapsapol dito ikat. Iso nga itatad ng trabaho, mangtod ka matan iti share mo. Ah? Ay, uwan. Mabiit lang. Oh, adtoy. 2,000. Nayunan pa iti sangaribo at ninangin ti magatang itan. Ha? Oh, adtoy. Meryl. Itempla nakman iti kapig Aileen. Agtimpla ka kabailam mo. Nagsadot ka mo, Ten? Para day tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa Si ka ati sadot. Tay talag bisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni. Ngam awan trabaho. Kaputad ng trabaho, lumastog ka na, Aileen. Ang paiso mata. Sadot ka. Tawan plano nga agsapol iti trabaho. No di mo maanusan nun ta anak ko. Panawa mo, Aileen. Saan akasta? Sigud mat nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibagati kastakan kwa na, Iso akas na ta anak yo. Tapampanoy-nuyan nyo ngamin ti kinasadot na nanang. Hoy, Aileen! Awan karbo nga mamang sungba-sungbat ka ni Nanang Nagas asta ka dito'y balay. Kulang matlanin kasarnakan di kapsat me, ha? Uray di naking kasar. Bastang! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito'y balay. Saan da ka akayat aparay ti kapsat me? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. O niya, di husto, di baking kayo day. Konsumisyon laang ti payda dya lalaki ka. Huh? Maistresak iti dayja a pamilya. No aga pa kami kini Darwin. Makiramraman da. Imbes a may salati kaapak. Agbalinin nga upat ta makibibiyang damot. Iso nga raw, ako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang aruden, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom. Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid iti balay da Darwin. Nagsarita kayon. Imbagam asinamon. Untatang, Anyat ko na ngay. awan mo. Kaslaawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayt na, makaamu ka. Una na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kano kasta. Pag-adalan day ta napasama kin ka anak ko. Amom taon no sumarunaw.
Di ka basta agdaraso daw sa amakidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan. Sininak nga rod ni Darwin kat nagikatakmagta ni ti trabaho kiti mall, taimpag nagtipapeles ko para iti abroad kat nag-abroad. Kat ita adaklat ta dito abroad kat kaasi na iniinot magta na makaipunpundara kiti pagbambanugak dito abroad kat aging gay taawan pa'y nobyok. Alakastan, tigaya mo, Aileen. Alaga gayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.